Ia o te fia fo'i he whaatalofa ma whaatulima. Ia o fualofa fo'i ma whaafei loa i le reivanga o le fiafi. I le toe taliu mai fo'i o le tātou porukalame mai le aso ana nafi sa tātou malo lo le le iai. Ia hauna o le tātou sports talanoa e whaau au pia. Ia o le fuwa toe o mai le rei teimi o le a fiafi ina ua 5 minute. Ua te ainei le tū lai wha. I le tautua wha au walau Blue TV. A me so le tātou porukalame o le Tautai A'e. Mana bia whai o le tātou waturo e le rei fo'i fiafi o le aso tofi. Aso lona wha o le rei masina lona fitu le rei fo'i tausanga. Ia o lo tātou tautua mo lo tātou sa vavali ai le rei whai ngā malanga fo'i le rei tausanga. Fo launga lo tātou waturo. Ia o le ua whaasifo. A wai mana tua fo'i e kau pa ia loa yuni afa le tausanga. Yulai wa matan tatu to fasifo. Ai e ile teri tuninga mau tutu. O lo tu matila lava pea le alofa o le tu. O lo fai la tu mata fangalo na nga le leye pe yo le tala. Ile tonga la inga satanga loa. Ioi. Fa mai o le alofa o le tua e mua e muli e iso o se mea lava. A wale te ino le soifua ma le ola. Me lea au te fia. O le lofa lava fo i leo le tua au te fia ma wai fo isi o malosi. E tautua ai o e Samoa le atunu o e pele le loto ma le nganga. Ma lo fai o le faiva le yaso. Ya. Ta te fia e fai nei upu wa upu mātango fia lava nei o talai e seunga. Me se fo i o le seunga le fao seuma le li fo i o urumu whamai ua tongi o se seua langa tila. Se ua whapulou le tua lima. Fa malo fai o le faiva Samoa le yaso. Eyo. E ele tali tonunga wa wo manu. Eyo. Wa le au mala wa wo manu e pe o le tala ile pa fa ngot le tamo olola. Ia ile dei fo yaso i faiva sa ulu fao. Ia mano pia ia ilo tato wutudu. Mai fea lava ia a fai tato te taladoa tu langa o pa ia o Samoa ia fa mai amalta mai le fiti ia o le la. Ia fa mai o le oso a e o le la e mata saua i fiti uta. Ioi. Ia se ia pa ia matoe ngoto antu i ele. Ioi. O le ala taua i le vao tupua i na lenga tu lalata i fale moa na tau wilo i manu o malo. Ia pa ia o Samoa. Pe au iai se tala asiata pe le au fo iai sa ufa makalanga. Ia ta o toa tuia i to uli ma to sina o le atunu. O le tau lea fatu ai ngatausi a wā le fueta. O le fue afa ma le fue sina. Ia o tu faiva lo fia au ia. Ia au ke fia au ia. O te anu i le suafa. O sia uo fa pele. O Yesu Keriso. Ia warka ko uo tato lai ti mai fu ia vantu tua a matutua. Ia e fa med fesidi ngā lea o ngā sasa. Ia o ai le tato uo pele. Ia va aila ia o Yesu. Ia o le suafa la vare na o te fia. E au mai tātou te fusi ei whau o malo. E longa o le rei porokalame, e le toe whaaua wina o le tautua a le Blue TV ma nei porokalame o le Tautai A'e. E iei lalo o manatu maualunga, ua Tautai A'e. Whaiva o le rei aso, sa whianga iei. A whapea fo i o le te maua mai a o le ua tae au sengi o tō. Ia po o le asa hauni e usua i ngā luenga, ke reo vrangare isa la elu manisi o aturu whapea na. Ia good morning. Wala ngai whapena si e tātou wa mio, e tātou te le o toe tāanga tasi lava whapea o le fiafiaringa i angi usila, o le fiafi fo ngā Amerika, o le fiafi leai. O le whato a fiafi mantou le tā te ale titi o le wha. Au te loa ua te ale se fulu i Amerika manisi o stete whapena, po le sukasi ngisi, po le iwa fo ngisi. E alo no wingala, e mawhai ona o whapea to good afternoon, e mawhai fo ona o whaia to good morning, e mawhai fo ilana o toe whaia to good evening. Ia, ai whai uai i le good night. Oe lea, amai ka kaunga wha good night. Mo oe lea e te sau e ti nana e wha mai e te aike maka e ke re ofia maka.
Fiala le te mafuta bayai. Atalo fa bo folo fantu asiata ile de vanga o le afiafi. O ke koe foi mai asi fai sa ukala ia veteksi nga fai koe la ukala ile sodua. O te foi langa ile me mari no tupu mo te sa mo le so na fil ma to filo inga male act. Tai tai ile act party. O ke koe foi mai la asi fa uma pera fa talo fa le vanga le fiafi mala u fa filo ai. Feo yo le tala le leila u fai ngā ruega te tofia le tua. Ia le mafai no ula aloa o tele ia fea le whaamanuyanga me ia utou le nei fiafi. A whapeo mai mo mai se whai fe au se whaafea ngainga taulangi o utou wa tapu vaintasi ei pa ia o le ngaruenga le tua. Ia tau mai ala tau pule le nei fiafi mai le tau whaamanuyanga. E uli masao i fo i le amatanga o le tātou proklame. Alanga o le live le kako proklame. Ioi, awane i oso se tua vale o le ala o fo lau le tātou proklame le nei fiafi. Ia am ngaro fa pe me ro lima ru mo ro TV po lu mo ro telefoni po le lava le wala lo ia mai lau fa manuanga ia manu wi ai fo ile alu ngol tatou proclame le vanga o le fiafi ia pe o te taua lo suafa pe le afia lo suafa ia wa fo isi me pe o kele fo o fai fe au ia ka ke ka ua ko pe ka ule maka maka ai ia fa afia ngainga ai longa wa o ta ua tua pe o te mentioninga tunga lo suafa malo fritua. Ai ai lo utarito nunga ele misi lau mai moa mai le taimi. Ai misi aso umor proklame. Iyo. Esa ola ukala. Am I talking to somebody? Ai fa fia ngai te iyo ma o amene. Ele misi ele mai moina fo i mari tuli mata ingo le nei proklame. Ai misi dia show fritua ia po patele po epikopo ia prestene po ai lava tau langinga o tau whawhengainga o ekalesia. Ia o te whamaluru mo whatu ese atu lava. Ia ona ole atu nuu e mawhala e peo le la au mawhala. Ia o te leilo uma suafa mo tau whasino manga. Ai tau ia no o whape atu le nei taimi oe le whaife au po oe le whawhengainga. Tau langi malo fritua po au na le tua lea te mafuta mai. A kongu e misi la uwa ai ma lilo ili vai. Ari tangata. Ai le mawhai. Ona lilo o ele sila whanga le tua. I lo wanga le lei malau te talo whai pea. A wase manui o le rei por kalame. I o le melea o te wha leo atuai. Mo oe lava masi o whare tua. Ia po so se whai au fo i walanga wa i whawhenga inga i ringi whare kua. Whawhteitele. E me se fo i whawhenga inga to ina malo manu malo po pensione. Wa ese umarka unga e. O i kalesia. Whaamalo atu ma o whaaftai atu. Whaamalo atu fo ia ilan tau olo o sufono i le taimile dei le fono na metutisi. Sa mo wawai aku sole mga nga iau ka alonga. Live mai nisi fo i whaatalofa ma whaamalo atu. Ia ante o tau. Ia ona awhele o lau whaatalofa ma lau whaamalo ia ante oe le te mai mua mai. I lunga ole porokalame i le nei vaenga fo. Ole fiafi. Whaatalofa atu, maufolofa atu. O te loa, o le toa tele o tau, e tau te whao ngaina i alunga o TV e mai mo ai mamata mai e le tātou porkalame o le tau te iai. Whaatalofa atu la ia. Yes, you are the one that I'm talking about. O aso ia. Ke ua whapea mai soli, o asiata soli sa kau malo ungoa ia so ia au wa kumu loka kau pe wale ano me le ai. Ele o so le ano atu. Au te rofu iti leo mawhawhawha pena e na ona o wawhea le vaenga lea. Au wafu o na vai taimi ia mo ia sa tau le to tele tatou ia o le nei taimi. Ia wa avea le upu lau tele ma le nauna lau tele lea o tatou uma. Whame whiarka le sau noa ngā la auri te tonu le. Avea le sau noa ngā la auri te tonu le pale mene ina ua tau. Toe oso whai e tole whaipule o sa whatala na sau noa ngā whailele na whai mai le pua. Ia marita aloa o manutua o lo. Whamea, se ole nauna lau tele. Ole nauna lau tele. Ia lono winga, au whaetu la outou uma, lono winga, ole naia afia umaya. E ofo ina yo ainga, e fo isi kaimi e whai mainga yo ainga, yo e uso to whaafine, i o e closer relatives. Se waka fiu fo ili ko mengi, ak wari e kere kai hae. No whaetu wha manu lua tuia. Iyo e tatou alu ele upulea oe lea e te mai mua mai. A talo whale mo wholo whatu. A whapea fo i o mai mua mai
ia minister mafaipule o le palemene o Samoa. Fatalo fatu. Fatalo fatu ma o faafelo ia tule nei vanga. Ai pole afore kaimi ke mai mo mai ai. Malo lava le o sai malo tau atai. Whether it's a fast PKHRPP. Fatalo fatu ia te oe. Malo ainga, malo foi fai o le faiva. Ua afa foi le nei tausanga. Ia e tiu te foi fa ale malo la tau ia. Fai atalo fai au fai ngaruenga ale malo. Au fai ngaruenga ale malo fatalo fatu ia te outou. Po fina ia matou New Zealand, Samoa, Amerika, po fia lava. Se fea kula ukala lea. Fatua man leo man tua. Fafta aerolini o se foke mea kurua fa mai aerolini. E maa ngayan maka ki viela poa. E sa ole leia. Iyo e sili ale castor ka manga ia ba lunga le YouTube, ba lunga le YouTube ia. E lau e tau le fa sa Facebook, and this is for your information mo nai matua. Walanga e isi lo makuam ko inga mo fekawi I nei ia matou shopping center mangi an matou okilan. E fa mai siata se o ke fia maka langa ale o mai lau fa ngau falele mo wasinga kai mila ko Facebook e lau pokalame se au fia mo ngor TV. Ia o fa tuloa. E mau e lunga TV, walanga ko kikia le o nei matou o tiro fu tatu uma. Wa smart TV uma kakaka. Kama foi le o sa wa yai uma apps wa yai uma apps I kokong. E yai la mal tamalo le YouTube. O re kamala nga fa mole o tou ye le fale. Fa nau sosoani ane nei matua. La ko sunga fai kakala ya nga Facebook ai le sosoani matua. Ki yai le Tautai A'e lunga o le YouTube channel. Iyo ia ona sosoani le nei matua. Nga ko wale o ko fai ko vai ma ko lima ma ko nguku ma ko maka. Ia ai matamata la tobia. Na ona tu ua ia o le Blue TV. Ia na vaila ia le fa solo ia episode tal tatou por kala me le Tautai A'e mo ila tau. Ia o le uf sosoani atu. Fa talo fale mo folo fatua. Mo auto umalava. Ile nei fo I vaenga o le afiafi. Lea e te mai mo mai TV. O soa ka manga lau keli. Ele lei foi ngai kiria mai lo vai le au le lei foi por kala. Iyo. Fatalo fatula o fiala valete mafuta mai. Fa malo atu fatalo fatu ia te o tou I America Samoa. Ia Hawaii ma America ma lola vale on sai good evening ia te o tou. Me se foi o le aso lulu le ia te o tou. Fatalo fatu ai mo folo fatu. Nisi o le auso po tua fafine o lo o fafo kula ia kungu e SMI atu nuu nei o te tala noa so o tu lava. New Zealand, Australia, Samoa, Hawaii, Amerika. Afa pelo o le te mafuta mai. So se tafa lava o ke lope. Mai se foi se uso ya Vincent Smith. Al tatou fita le o isala elu ma se uso ya Sao. Ia masiona fo ia fretua ina isala elu manisi ya le isala elu sa mo isala elu talo fatu te to fatalo fatu fa fa utala u malava ale kalesia sukarisol o pa ia so ngatai o lo tala I Filipina ia maso se kafa le ku a lo te fa tu Filipino awa o le tu no o Filipina a o le ngana o le Filipino kasi nga me fa sao Warka ko yo ke len ka ko fo mai o Filipino o Filipinai o Filipina o le saonga na o le tunu o Filipina a o le ngana o le fa Filipino pe ya ka ko o Samoa ayo a o le language o le Samoan language ya nga a fa pera si le pa lang po fik sa way sa mai Samoa I can never be I'm from Samoan nga talo fale ya te o le tala I mai Filipina kamusta po kayo sa inyong lahat ng mga misyonaryo ang simbahan ni Yesu Kristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Kamusta maraming salamat sa iyo para sa iyong handon na siya ang ebanghelyo ni Yesu Kristo. So salamat po sa iyo. Nga fo ilala kilo mai fa pe. Pe yare ile upala vale.
Le o le kako o le tatou po fo. E le tele le fa Filipino. A talo fa tuai la ya te o uma lava. Ya le to te tala ina le fina ngalo le tua. Maraming na salamat. Iyo. Ya ai a fai o le nganganga ukala ia. Madamo. Wala ngo Filipino. Sa 20 how many wa ngalo fo ya ke dialects? O le tele ia 25 or something wa ngalo fo ya ka ika wakau mama o fo i nga kaimi. Out of those many dialects, I speak seven. I speak seven. Tagalog o le main language nga, national language nga Filipina. O le language nga ngana nga mga yale mo uto fo ye fio Filipina. Wai le nga o le kalisia skeriso ro pe nga tai. Le nga o le kalisia mamona yo kala yo. Wa kele fo i si kalisia wo la to rallies o la to open air missions me uma fapenga wo yo ia mai fo ia ho holiday o nga ku o le national language la le ia le Tagalog. O le Tagalog la nga le ke le ia ka Filipino ia le ko ke ia ko fikangisi. Kulong nang palad. Sapi healing mo. Ya. Ikaw ang buhay. Mahal kita. Ya, or kele au ngama o ngama u akala nga ngai sa u mai nga Tagalog. Kuso le national language nga ma o mela sa u yai facing au mai orile wa ta u mo sa u kala ile pito nu po le pito ilalo e ta u o Visaya e ka ungai o wa o Luzon ya pe yo au kilangi pe fa ku sa ku yang sila o Luzon la le North Island o le South Island le Mindanao ma kamanga e makua kele au fa ku fa le o matoula pe o a fa tu sa pe nga makukala i mai wedding kongi. Yeah, like that. Pi o nga mga var mele sama ko ya meta o Visaya. O re nga ngala inga e ka o le ilongko. Iyo, e se foi la. E foi la le nga o le ilongko o le Kraia, warai, Kapeshnon, Tagalog, Ilocano. Ese umala e rongo fiala. Le vakulunga mana le map o Philippines. Ese umala dialects e longo fia o foila. Ese le ngana i tau te tala ila over tua man tau ni usila wefa penga. Ese le ngana i tau te tala i manu kau. Ese le ngana i kau kakalai manu rewa. Ese le ngana i kau kakalai o tau. E fa penga. Yes. Fa penga whainga o pikongu ua kasi. So a fapela le no assign i manukau e kau kakalala e de Kraia kamalanga e olo lo faiva ro e ia lo berka ko language study dung e olo lo faiva ro warak taken kamaan ya lu fa so ako ia a fapela e te transfer e lu lisinga ngana ua sui foi. Ia ole Kraia. Ole kamaranga e se foi fainga ori si nganga. Ale ilongko. Or kamanga alua misa e ke rua misa mro ko rua peke ika peke oki. Ai pie langi fa apese. Ia. E pie langi fa apese le fainga ole nganga. Kuso le ke rua misa ai ava ai oer kanga kale kele masangi ai. E makwa e aka ya whaingo ia ngau ke roa ngai sau isi aka. Mai India, did it na? Ai sa palagpan kayo. Eva penga, I think ya di leo. But you have to do the accent as well. Ai haru lai ke nganga. Ia. Nga kongwa, vai lo wa tulunga. La whainga yo nganga. Ava. Kele yo o nganga vai ole aklanon ole nganga le lunga ku sa pronounce ole aklanon but e silent le el nga la nga aganon ya nganga uma nga fa pinga mo te ia wo mana e tatu tala no ai le va e ka hua e ole nganga muala nga lo fi akai mai manga ia la ukala I o
O me fela ngai ko ki va ai fo ia. A o finga finga wia ilo leo fa Samoa. La ngare ile ke le ko inga le nganga i o ale karei a warai ka pishnon al takalo klava le main language a. Arua misala maro ko rua. E makusala misalu ngari ai matua ata ya oil nail Samoa pol palangi walang o kako e no moa ai a misa fo ipi woso ko kiki. Okay laku le leo kako. Kau fai mai pa mer si pika o pa ku no si pika a o pono yo maka ko nga a kama mo mai i misa Samoa a o kama se sela e fa penga e la nga e la ko endi abao kapalagpad kaya endi na ya oi sus pastos tana ya e venga winga wia ide meari ngala Iri kai ai mala mai si iri o yere mala morisi au vai ngai au ko ai ma mane au kai o yere mala mai ngam e ole ai e se fenga nga ole ai se fenga nga ai io a ko ke waru wa kele nga suwa u ngeia ku ngu ma suwa u Samoa ma suwa u fe lava wa lo ngofo yo Yele na atalo fatoi ia maso se misionale a ele nei atu lau oka ma nga yore me ka ko wa fe ia ale wa iro ai fo ilai o ele ai te alu titi ia tununa ia ole me la le a o ngo ko e halu i Filipainga o le leifo o malama se ngana fa apea ma ia ko nge ele fa vale ai oasis ia ele fa vale ai oasis wai e kau fa vale mai ala wai malama le ia ia o te lo fo ini si o tole to te ilungo nei programi ko ke kau kala fa afiki fa ingiki fa la foi la na le tau fe lo lo fa maori i oi tau o lo fa maori ia wa ke lunga kai kukusa ia a le silanga vaenga a tato ye de melia e kai kukusa ka ko opu o te taritonu ai ile maulea fa mai o ka ko ka fo lau mai Southeast Asia ke loa ka ko ia upu o e kai e kukusam e isi upu kusam ka ko tasi taha ia pore isa fo i ware e lua e fai kaunga fa Spanish e fai kaunga fa Filipino wa mangua isi upu Filipino upu fa Spanish o ngole vanga ole lua ole dua ole tolu ole tatlo ole fa ole apat ole lima ole ono ole anam ole fitu ole pito ole valu ole walu vai ia ma fa solo ia iva inam ia sefulu tiesla vai ai a ole lima foi hen ole lima foi fa Filipino ai ka sakit kalima ya a faila fa Samoa ala ki ngalo lima ai ka ngo fa Filipino ai ka sakit kalima ya wala vanga fa Filipino kile foi mau me fudi i mere ia di ai fatalo fatwa ya te oto umala tato mai i au tato it fatalo fa au te fia fatalo fa tu saka ko mo ya soifo mas fa nau nei la tole wa ya soifo mas fa nau wo mai lungo tato programi family adula soifo or sunga satu junior Robertson ya fa maruru ku onga pie musu satu mai songaka ya e ona pawai o le tulanga sa mo mori mai yelo faanga ya le afa o to happy 23rd birthday Satu Junior Robertson o lo fanga me fa murianga mai o ainga uma i tafa fale alili ai mai se sa anga isi omu a lo fatu fo yo tina ma tutua ya saline marotesa o ainga uma i so o se tafo le langi ai mai se o matua ma ainga nei Brisbane i Australia fa o popo tuai ya fa mrianga asiata ya beso de Tautai A'e mo oe Satu Junior marue tele lo ro super tu sanga Olisia soi vole nei ya ona na fi alanga ile festa Tautai A'e le so dafi
Ia o whamulianga o le atuanga le lima sumaritasi o le tuafine a Sharon whaavale wele sata. Ia oro o evangeli kingi i Bali i lona lima sumaritasi. Ia lo whaanga whamulianga ia mai le tamā o le ainga ia sunga ia lui ama ia whapea foi ia le whanau maruia foi li le feo ia i ngā i Bali amu ia ri o ku kasi rale aku muka ki fiaru ai Filipainga o Bali tu pai is drop it. Ia enjoy ia ta whaunga o le lima sumaritasi kasi langi ka ngaka ia langor kengi sak paikea i o le tini satu paitea ia me se foi ia fio anga au le li foi le o whenga. Ole tasilani tangata o loo mana ia le whaaputunga o Seleni o me whai mau e tā whawhao e le nga o whaalavilavi. Ai ka ua langa rengo whaasoa ele si aso. Ole sa moa e whaapuku i maliu ma whai poiponga ma sao whai. Ole parent. Ole parent. Por pālangi. Ia e whaaputu mo nei tā whaonga, holidays, retirement, mo me whapenga. Ole hamo. E maka ukia me ka ko ki ia enjoy ia nai pali. Mai mai ni me mana nei ia. Io. Ia lo fanga ba sia tap mar programe fo i lungo tato Blue TV ne fefi. Ia mar family ko muli ole antoang o sumar fatau sanga. Ole tamaita ia sina a Perilla Judith. Alo fanga mai yo ainga ia ai fa sidi lo fanga mai yo siblings malotina Olivia Motufau. Marui tele le atonga rusu fatu sanga oe le afine sina a Perilla Judith ia fa popo i malo fa anga tato proclame o le Tautai A'e i lunga o le Blue TV nei vanga o le fiafi malo lava le ona sai marui tele fa marui le tom toe fa popo nisi tau sanga steady o sia o shout out le fi avatu ila utamata polo le o le ka polo i Amerika fa ta pena i fo i awata alonga tele o Olimpeka fa masui o Samoa. O tangata e lai titi e taravou o le matua le lei o le kapolo. E so o siona tina e le so o siona tama. Sunga yang koben, whai unga, e oi, tau sisira mai le kakarangi. Ia o le alo le sunga le li ilaka pi, e longo an tato to fitu fo ia a pelu whai unga. Le alai malanga tu fo i mo tape nangala fo i o le Olimpeka. E oi. Le alai Amerika le teimire nei. Ia kosisira kunga e kofua kungu unga represent mara kofua. Au ke longa pauangi o le kungu ke longa o ai se fu ai le affording ele uma ma fu ai kua au ai go le misi le fu a sia kadi ia kopen fai unga ia te longa ai longa o lava se paunga extra te tongi e malo ia manu ia la fai va o le tali tu langa fu o tapolo o le mele ia lengo fia e la kapir kama awa o manto fo sunga a per fai unga foi poka foi pio ko nen foi le champing e ka ko kai ko fiku kai mi ton wale na tua tato to champing i mai Hong Kong io kama mota io o le matua ta lo lea nga o le ngi fu ko nga io kama le ki nga ngo le skwa ai ngo ka ka u api ka ke e wo ngai me sera u kenya ka ka ai pelu foi ngo siona tali ila le sunga ko pen fai ngo tatalo foi mo tom fai nga lai titi la vale tama a o tele foi sa ta penanga mo fufu nga foi talonga o lo fa ta penai i le kof o le ala pe o keke e fa nga u me se kanga kala kapi se ka me kiki e kof te lo ne sila fia lele ya ele alo o sunga ya apir o malele ya le la kapi e sion ta mai pi le mo tele se me nga okay lo o tupu wa ele ni ta mai titi male lo fatele le ele o fa pe o ngor fa kamala o sion tama Anton na va ele isi tu pele yuni ma sila fia lele ya si kamai kiki fa pe oh my good boy daddy o le malosi o e pe o le malosi o ano e oi o Seleni na maua mai il taimio e la kapi e na o le tatou mea ai o le vaiaso fa pe lo male kadi le ai o te le fia solia o se vai le ai o te le muri o tulanga vai e silia tulo muri tulanga vai o mami o solo markamano cough but mind you cough came
Fatoa o realizing ai taimi o programe o taalonga ia sa u mo le sa u faia na matai ia programe lungo Blue TV. So it's a rich man's sports. Iyo. E kei loa le au kof. Wa walu fo inge ile malai kof le ile water down o la sole. Ele ai sole le au fai pising isi o mama kama matu fo ile au CEO o le ANC. Iyo. E pe aru fo ila se kanga ka aka va ai fo ila na o ai lo fo ila wadi I o fange o Samuel mana wadi ne si o wadi na o ai lo fo ila wadi e fe lo ala ia la kama masame tasi fa mona e pe inga kau professional la vea ai na sawa tu ai lo fo ila ia lisi au wadi ia le au suru ia mana wa mpopo a manta lo no vai o sengi ngai para langi ngai ka but anyhow Faftai fo iwa wa te tauna fa mapu e lea ta alonga I te tono si ta totunu. A kako karangoa I le kof. Tau te tala noa I lo tau songa le nazi mo leva na siampini tau sanga I tele ino ya taika bu. Ia, wa leva ki le ngi kama. Ia, ma le tele ia tatu tala noa fo I tine ni usila leo ai ona. Isa liria ko. Maka ukia fo I le kahale ko inga kingi kifapea. Iyo ia tatu tala no for the coffee ia e te ro fo I pe fe rolo se ta sunga ia fisola I suia le mafuta me lo winko ia se har ki fa sa mo mo e se re ko fa mo ia ia mo le to elo fa ngol proclame ia ma auto uma lo fa ta pena I ta longa olimpika ia fa mo nga le tu e to ta penanga ia mo lo le va no fa ilo wo ka wo manga kuai le misa anga misa isi au kamanga fa ka ule ar mako misa maskama le ke le ngaru fusuanga ar fa ya ku ka ule ar mako so o er mako o varu ka fa se lo ngai o me fa ye me ai fa kwa o mai ia vevesi e fa mai e ke le ku fanga se wa ku fanga se ava ia anga o so ko kala ka mali ale pi vai ma wala loi ka ule mai vai o ke le ku fanga se ava o ke le forfolangi su ai wa ka se vi o Samoa ya oi ka dia ka ma ai wa ka se vi o Samoa I lo su o e le forfolangi nga me a wa ka fa fi ele vi o Samoa ia le na ia o le sila tatou wa faasisilanga o le faasisilanga le mai le tatou mafutanga a malisi ia se ia o titilo atu tau sa ili mai le tatou wa faasisilanga le o e mafau wai penga ka se fu o Samoa ya o e maro fiu ro vale o le kene ngona fiu ro vale le ai ni ka yangi fu o Samoa o le tala le wa tatou tala doa ia ai se tatou wa tu mo e fate atu ia le tulanga I le faasisilanga le a le Marist Brothers Samoa ia o te Ronei o le a ia I langi tapu maaleanga I whangatotoa Eva I ulupule ma se ei I nua maupa ia pi langi ma mamalu tolpapa o mamalu na sema I ao ma whausu I langi tua fafa o pa ia whangota I le atu whanga ma le atu vasa whaingata le potala o Samoa tau to ia wha maene o I atai loloto sa ma whainga o Samoa a wao le atu nuu mamala a le atu tino le solo le tamaloa I so mātou vaivainga o le a whatau nuina se tau salasa I le Seleni le mafutanga malisi I le aso tona I nei a so no yu lailo a whelua sumarwha I le no whanga le kalesia katoliko I onehanga tuatusi se lautoro sifuru Church Street onehanga a mataina I le I tu la sifuru baralua I le aoli talo tuai so o se malisi whapea paolo mangafa mātou te maluai wo mai masani e wala ua tuai ma le whaaloalo a fifio ma sumai e langolongoina lo mātou whamuemoe. Sina Seleni a wale malanga masi atu I Samoa o le maftanga malisi I Aotearoa e le whamana tuina o le se lautou sanga I Samoa I le masina fau. Mo nisi whamatalanga whaafsilium whaafsota I mai I le oro fitu whaono fitu luatasi o noiva. Oro fitu, whaono fitu, luatasi o noiva. Whaaftai ma le whaarolo lava o le
Fionga ia por tlainga tuiloma va mau titi ula tu ingamala failo tusi maftanga malisi au kilani I New Zealand. Ia ole na uo tau sila tu le tatou flyers le na ma le fa lawi loa. Ia fa alilo anga lofa. Ia suli foi ma feo yu tam fa na u malisi. Ia e ma le tua pule ai le ma le tua fa leo. La ngolango le fa mo le na I le aso to ona nei. Ia ale ngia o me fa ia fo I le kai o le skoga. Ia ki fa ko fa sau papa ki wa le foi la ko sungu papa ki le kai o le swanga. Ai umatu va tuta tu ti te usa I fa mai na ta to proclaim le vanga le fi ai si fa nga solo ta to tu malolonga. A fo mai. Ia se ta to wa fe ni si o vaenga na tutupu. Mfa uma ko ila o really ngo fa ko ma to fo le fe nei. Te o seanga to ai tonu umata to malo fa alolungia o malo masani le foi o tato program e stofi le sunga le Leiataua manufui Nielsen Petersen ia ma le sunga le loia ia Sauni Seleni to seanga o le to ai tonu mai ai le lia ko pe ko ra ukara le mangu ele io mai le uria e le me mali nga aka yang nga finku pui o moto Samoa ave taxi ngo fa makala ko le sorua ai si tato atu mo marolonga fa o program ne vanga fefi. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaonga ino le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo penga to whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga I te whia whaonga ina e pei o whatonga, prepaid, bili o vai, bili o moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausia ino whale, mauta malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga I te manau o na omi leo. Ona filifili leo le whalaoloa ma le nuu o lo iai le nei whalaoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whalaoloa ma le nuu. Filifili leo whai o le talo whagauta te fia whatawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lauta la eo atu lava I le lima se lau lima se futa la. Ona filifili leo o le upu check out e wha mautu wai lau whatamu. Maritua, whatu mo wha maumonga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo ilo ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo whavauta. I've done my bowels screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Solly, hurry up. Stop mucking around. Just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen.
Jabro batile ua to super limi chon charli chula e lima chale lima ia ua se e ia tanto malo masani io ia so to fita tasi ia ole sunga de polo mata upulu tele ia ma sunga de loia ia Sauni Seleni be sole sunga Leiataua fa talo fa to le tasi so yo Samoa fo ilea e to lua makopena fai unga ia sunga ya Aaron Avamua John Evan ya e lo malanga tu fo ai wo koi manga kuwa e sa ole le fa mana tu le to e mai le sita to wo pa anga mai runga prokalami wo mana tu ole si kof la wilo ala va Samoa ole to fa va Malaya asiata Van Right o koi manga kuwa le la ngo musu ke kango e va ve ka wa ku ringe ya me o asiaka ngo musu ai no ufa pe tai o le fa manatu mai o to nunga prokalami ai langa ke fo fa pe mai si ufa ku se kala le nga lava le nei suwa fa esele le tale nia ma fa manu yeina io ai e longo fifo ya la kapo ia mai le ku ufa ifa e mangu ia me kango fa ai afa pe fa ale o kapo ia e keringa ai le ho te mantua ya o te longa foi la o le sunga ya se tu balanga lai o ia malanga tu foi America ke lola ia i o ya tasi foi lo su Samoa sa tu sunga Van Right ya por to fa fa malai fa talo fa tu foi la fa mu ya tu mala o ta alo mala ta tu tu o le ke aka ku ila utala le na fa mitala tu balanga o tala na ta mititi ma tu sa fusu iyo ole kamiki fusu dan matunu e ngoya fe masasa tavu ni wo fa de wa ku o kamo fe masasa ka lo fa fa pe o mai mo mai ia si o so ya fe masasa ole afo ole ka kala nge fe masasa tavu ole sa paitea malanga ole alo fo I fasino le Samuel oi wo fa ilangi fo le folonga tausanga tele utona yetu sa fusura wo ko sira fia for ka malo ai le ai pe ala tu la sta mo fe misa sai o sia matu fa tau le ai sa va ina foi te e pe foi le fa ale ya ai fika la wori ka le wo va ngi sia wori nga so nga fa yes ka mo fe misa sta mala e lo to mo wala lo ai on matu fa tau le ale wo fa ele se ka nga o le no u to tonua e le te tai wo fa alongo wo fusu fe misa sa mas ka mikor ia o stanga tayanga mali e lo to mo wala ai fa ko ai lo ale una vale fe misa sa o fusu mai ngiu kar ko ngia fusu ngi usila e malanga ya fusu ar malo o sila fia vo ya tatana le fe kala le se kala fakula o kan ala tu o I nga fa au manga wa sta ma pe e se foi le va ai ya ma tu fa lo to fa le ya o ma fo nga ra wori ia e fa ya kula se me fa e alo e kaule fa e kaule fo langi me e kaule fa ye lo si kaule le makua pia America e lo we kaule le makua de pola ai Samoa fa le sali ona mele yai o er makua e fia ngale ya ka un fa ko ke le lo fa ke le lo fola meia ke le lo e kali ro ko maro kadika fa o ke le lo fola mea nga o ke le mo I le ama a ko ke fia ka ma fa le ya me se o ko ka se fu o sa se vi o se fu e se o to ta se vi o se fu e o ke fia la le anga wata fa fia le vi o le fu a yo fu taimi ia so o le o mai o kari o ka mai producer mo poka la me ringa wo fa kura wa ka fa fia le vi o le fu a ya ke o la ofisiri ya ke wa ka se vi o le fu a ya o ele ke mai mo mai ia le rala fa mani no ya o to balanga to te pe to te ata ma mai le taimi o ia 1 se yo o ai le ia 8 ai le maka ma se ngor kai e ma to te tutu ai le lina ma tau langi le vi ia sa o to ia wala wai koe akala le a lo ki fai aku ia ala ma tau wa tu langa lua ia na o sua tuai le tai ao kur kang kai langa ringa asao kale apa e mai yang nga uma
O so mai margaka rai duma. Sauni. Morbi o sa tonga. Samu ngo usisi fu ama ya makarvi or fu ya o ia 1. Ia 2, ia 3, ia 4, ia 5, ia 6, ia 7, ia 8. Valu tausanga. O angia re fu ama ugu. Ia ore kali nga. Ore miai li. Ore kali nga o kako. Oe lea ia tara noa maila oe lea masanginga e aru I laka I ka alonga. Wa ako se varu kausanga soso o se fu aya. E ore fisiri ore different nga. Ore different. Ma maira ngango. Ore different nga. Lea nga maybe nga e aru se kausanga skasi. Misi se kausanga e aru le se kausanga penga se koru soso. A ore kangaka ngi kaukala. Sa oe le una vare. A ore kangaka ngi. Valu kausanga so. Fa upopo ai male 5 kausanga fa high school. Ia ngala. Se furu kolu kausanga o leolanga. Se furu kolu kausanga o leolanga so. O ka ia revi orfua. Oh my good boy. Ia le na. Le se ngala nga o ka ko sisifua. Whatever foi nga vai. Whatever foi nga vai ngi ka mai di mai fenga wi inga. Ya na to nu lava. Ya fa malo tu ya te auto umai na tai vi yo fu. O ngi no me le ke mi mika mai ya. O le so na nafi. Ole so na nafi o ke aka. O la tua na file fa mo le sa fa o ka fa tumulia makuai kumu ma fa kumulia o le moto Samoa mo molia tua ile fa fitai ma fa malo Samoa I au kila nei o isi malanga mai lo honestly e ina I tama si uso le na matopu eta na fi malanga mai lo o isi mai North Shore ma mau vaenga fifio mai matala mai o au se lango ina le fa moe o le feilo inga Samoa I au kilani nei male se sunga I le taitai o le act David Seymour ia manisio o faipule sa o la tau malanga mai mana tua mai foi peto tolu e masina ona afa leo le paia inga le nei le national le tu fa tasi male act o nga sui lo le ka ko sui parmia mana tua foi lua tatou sui parmia o le lai sui parmia mai ka mo va vasamanga ia Winston Peters mo le first half for tonto sanga mo pe ko koru e masinga o something sui lo le ai sui parmia ka malo David Seymour sa le sona na fi fa nga tia le lutu tilo fo yo le afio mai ia li ataua ma sunga Saudi ma tu fa so fa lo tele ai mo moli ai fa tele Samoa lo pule le o to tele o ma tu sila mai fa atumulia o le lau wao sina manai tua le moto Samoa e le aso na nafi e le feilua inga moli e tua i le fa malo ma le fa tele e le tafa tolu o malo le fono fau tua Samoa I au kile dinei ia le fionga le lato lau le fionga I le teitei fono to alii to filau tet Stanley sui teitei fono to fa mata fa to ruono o le au tustusi o le tofa ia savea po o le asunga li ataua le taua a pesita El Harrington Lavia ia male te uloa ia le fionga ia pure mangafa ia male fono fau tua Samoa tasi le vaenga vae malosi o le tafatolu maloi nei I au kilani nei ia me se foi la o le PLF Pacific Leadership Forum le taitefono le tofa tele ai Edward Puni ia me se foi o le fionga le loli ia ula yo le taitefono le tu Samoa tu pa Samoa o le Leadership Forum ia ma le to atele lava le to te sila mai ai le ngata ilea ma eu foi tau mafainga le lau mua le lupe foi vau ese tu matila le aso ana dafi ia ona o ila tou sa tau tuaina ia le tatou atu nuu le aso ana dafi me se foi o tatou malo ia I tamaitai
o loo a o tawina ile a onga ngana manganu ale lupe foi vau ese me se foi o nisi o suafa ta ma tutua manisi man tuo ia o ngisi lava ngā vangoa walanga o tangata umai whai ngā luenga i le o ni tamaiti la haiti tu lou le ngangana ai o nisi nei sa maua se lao e mawhai ai ia o na whai masui e tautua o le soifuanga ringi a ungoa o e malofia tautua e le umia ngai kaufai ioe o le upa whai ngofie mori la wha malo na nisi fo suafa sunga se yuli whionga ia tofa se keli a me se fo i o mori anga tele aso tasi ia ma le tofa fata whaival ia manisi lava sai le asora na fi ma le to telo ali taifo i le tofa va alepu e se le pesi ar ka beki sak pai ke ale ko fale avale asona na fi Timothy ia malo me se fo ia o kama whainga ka ia poli tofa ia tau mofono a Monty Kamalo Solomona ia male sunga ya Mika ia me se fo ita maitai le sa paluina le ava ia male tau pou fu is male tau sala sa taina ia fa longa ia male sona nafi ai o utala noa tu vanga le fa leo tu wai fa te tele lava ia ti o to sa mo le tu peli fa te tele tamaita ia eseta me se fo yo veliana le sa tau pou le sona nafi sa fa longa o le lawalunga lava ia o le nau ta inga ina ia tatou fa se ngā luenga le lei mo si o tatou watunu u atoa pe yanga fa kula ukala le a pasi le pili le e mangui ai le ngata i la tou na soifua mai de tasiva lua fa ile tasiva fai va le so mo January ma o lo o iai lava fo i le vaenga I think section 33 or something o le Immigration Act e mawhai ai loa o na entitled i la tau na soifua mai e mawai mo la kungu fo mau on the other hand o le isi vaenga lea o le whaalau lona lua o le aveino o le pili le nei e manguia ai masuli descendants e na suli mai pe soifua mai i tua a sa soifua ni i le valea tausanga nei kasi iwa lua wha kasi iwa whaiva ia Januari o le ale wingo o le utala pea nga whaku fo i leisia u posting whai e le moa a uningi kau kalak ai mo le manuia o oe i me ange o e whaale ango ai ai se whaku fwila ukala le ia o e le Samoa maybe o lo e Samoa maybe o lo e ingi usila po se po Amerika po Australia po whelava a o le pi ke whaale ango ringi me a whai o e whai tala o ke ofu fo te ofu fo ia pe a whapea o e whai upu ma e whai kala ma e whapea mai maufuor kou mahalosi e kau whai e fuanga mea wai e arka kai ngofu monga mawhaufonga whapea na ai eiro utari tonunga e ke whaale ango ai a o ngai nga manguia ke ro o e arka kai ki fia maka mua e ke fia mua i rumai mea yes e tau alanga kau alanga kulava e mo mier kou fisosoangi e tau te awhiwhio mai a whaifu e i whaia sau submission a o avangoa ngai o lea ua whaatala ulai maftanga nei maritawhatoru o malo a ngā i whai ngā malo o ngi usila i pāki ese uma se i awhiwhio mai matala ao mai se i make sure tātou te toe momoli ma toe tualalo ma toe whaamanatu ia i latou whaamole kaukua ngā pāloka i kukongo le pālemenge mo le pili atu yono i pasi. E wai ese aro ka ko whaalongolongo o kui i news ma whamai, wa agree David Seymour, wa agree Winston Peters, wa agree Aisa Oaia, o fui e kalai e whaiso e kui leipa. E ese a skaili a porukiki, ese fui ma whauwhaunga o ka kouia. Ai o le vaai mai o tangata nei, o lo o tātou nauna watu, aso uma makaimi uma kau ke kapisa aku re melea. Ia o le tala fia la ila so ngafi. Makua fia arka malo simo. Ai man tuor tangata lea, mana tuor mai au saungi mara whenga palo, kor kakare lenga whailanga kala fo ile
Le na ila na tala fo ile le pisi tala ula mana tala tau sua na fai nga ile matanga ruenga o le atu o tangata Pasifika. E fa mai e manga ia ile pa yo se lo keki e pola e se pomu fo ile pi ile ka di kongu e nga mea. Ia na tatou fa pe fo ile or ka malo nga fa ilonga langu le ila. Ana e afio mai la na nafi. Ia ke rose uma su mai le atau lunga fa lau tele wa sa ia fo ile sunga le atau. A o ele mo o ele te fai tio mai fai tala. Ke lo anga e sa ngafi. Ma e fa fonga fo ile sa live tu fo. Longa radio Samoa mani si fo o nang. Ia Amerika maloa e matua lango ina e lato. Matua lango inga. Ai o lo whaakali mai pea se ia vatu submissions uma nei malato tilo ai. But as of now, e le o iai se mafua anga e ala ai ona leta lia ina le pili. Mori la wha malo marangang whaaftai. Wha leo atuai ua le pa au mai ia le committee whaafoe o le pila wha po le Pacific Leadership Forum mai pi o la taule le whea ngai le wā o le tunu umare malo ma New Zealand. Ia me se fono fautua le wā ma le tunu no tele. Ia o maftanga so whaatasi fu e whawhea ngai inga. Io e. Ona. Ua o le tūlanga fu ile leo le uti o le taimi. Ia le wha leo atu. Le wha leo walanga o mātou lava fu nei. Ia o suri lava fo i o loo iai to tonu fufua ina o porokalame nei. Le fo i lau te whao ngai nai se taimo le nei porokalame whaafitai e tua i le tunu. Ai o le isi vaenga. Au tato iai lava i le tūlanga lea i le aswan nafi. O le la, o le isi tatou taringa malo, walanga o le whaasolo mai paki. O le ua uma le act, mantuana mua le green. Ioe le green. Le ua mai le act, seki le act. Le tatou te whaatalia le kama o wawasa mana ia Winston Peters. O le national, o le New Zealand First. Ia, mangkofu orka malo ua makai. Ia, ai le avea le ngā e kako ke rese e kia ai le malu o le teitai au whapea e sa warka malo ua. Yes sir, mai le ai. Ioi. O le tatou te whaatalia. Ta sila le nā vae ngai to e whaatala ula tuai. E longo pui ali i lava lo tau mamalu. O le au wai. Se o le mea sili nga. A hawhiwhio mai vai pe o le asore nafi makua le ofi kongo mo te Samoa. Ai makua. Iyo. Ai a whapela malanga mai le si ia Winston Peters le la tautaimi. Po le masina le nei, po le masina fo. Ia wale ngaka inga u whai marka ko whale ie. E whafu. Ia e iai le malu o le atunu. Iyo inga ia la ko sisi la mai. Le iai. Se whatua la utala lea. Ko sila ku ngai le oi fo maori la loi wedding konge. La tala le te na o fa ya tua fa pe. Tati atu yo utafa. Inga o oi fo ia maori e soro ke e la loi wedding konge. O kai. O ka se loko ngakasi. Mongia. Inga o oi fo maori e soro ke. O kai se loko ngakasi. Se fa tu la utala moni le mai lo loto. Ai a fai e te e le ulunga masati ai so fina ngalo. O ke wha malulu atu ia te oe. Ai ua lava mea e va aia e mata. E fua ia ila ukala le la faiak. Ka penga konga i ka alonga lako au. Ke va ai oe le awana li o tau. Mu fa solo a koa le au konga. Yes. Mu fa solo a koa e poloka e konga le awala. Ai nga o nge ia ka alonga ele mawaingi 4 milionga. Ele mawaingi ngofo mau le au overstay a konga ye ngingi usila. Ai ke roa e kumu fo ile au overstay le alu ka ngaka e alu soli. A o Samoa. E ia ila ukari kongunga. O i kongu ai kakau, kasi le vai ngai kakau, nga kako, fia kako fa e ngā pū e whai makako, e awa noa e o mai ai te le whai atu e whai ai as whai so le ai, o lo te whai atu. Le kaimi le ai o mai ai loa maa lo ngai. Asa vali mai se kai le loko lokoi, e lau pae mai pe o furi maa keki pe o kumu fo i le a, o tangata mai mo inga ka alonga. Alai sa vali mai ai se kai o se kungu u loko lokoi. Ke lo la kakala. Se la ngole upo le tunu or kako kungu e upo ile e moringa ngiori ngi fodi. Fa mai kala si mo ngafi. Pe ana o wi loa ina
e whaapea le ango ai ma le maua lungo o karinga māloa Samoa. Ai mai se o le whaingo le ava ma le whaaloa longa sa whai e. E alakua ngafi ma avaku se au vaakele. Ma avaku langa media. E kala le maro. Ia le sa no awala na public mai le. Yeah. I would have bring my my media and photographer to capture this cultural and historical moment. Ai kala ka maro. E sui mangaku, e sui langonga, onga o le vainga. Ia, o le whasa mo e whapenga. Afo i le ke le ilea na whatula utala vale toi whasoa o na tatole le malolo. E oia ki oi, po o le alo wika malo ko aka maisisi. Po le alo le fia iai. The moment e whasanga iai maka. E kupu ya oer ngā mea. Ia, e kupu fo ia kia. Po lea ma lea le whai o ngia ukala, or kausonga le wa uke de koe fia pula iai. Nei, ora wakari le iai. O ruti tana no antu I mea sa sao. E lea fia imo mea pipi o vo ie ma o mea corrupt. E le ora vea mea ngai, mea langa ora sa ili ngā malo o le sikisengi. O le mea sao al mea lea. O winga la tate whai atua. Pesa vali mai si moa malonga ma fau nga sau ifa ke rol ka si moa ngafi ai fa pesi moa sau tu ai sau tala no sina committee sina little committee fo ile o a little mafkanga sa moa like wa ke ir ka malo e ko fuminga ele mo se pakar ka malo ko kong ia ele mo se paka na paka I fa fole la tu ta vale esa vali mai to tonu ole and that's a good sign. That's a good sign o lo sau e kau fa kulo le ke haru e te sau o mai la ka malo o sui o ngalonga ai a sau se kangaka o le ke kangi aku e koe fa fo I mai ngi sikisengi koe fa fo I mai se me mangu ia le ku ai sau kangaka e fa se fa I unga ke le lava ai ka ko aku ngar kai ko fa kai ko rima o ai e fia au mai se mea o fisiringa o ai e nga ke fia faia se mea. Oka se big ask. Now, e sao po hao tato ma fau langa ye submission sa fai. E sor kula fongo ngi usila. E a ma. Se o o le amanga ia o le mea sili lea. O le amanga ia. O le langa wala ina na tuno utoi te talo atu. Sa moai. O kei loa ele o le whikoko wa ele si mafuanga. Le lau whai atu sawa. Ele o ke le kari kongu o le tātou whitoto hai. Le anga o le no wa ai le asona nafi. Sa iai sui o tangata mai pāki ese a kākou mai Samoa. Fast HRPP. Sa iai umangafi. Yes, I met some. Mako karangoa, mako karie. Ai o te langona, ele o se whikoko hai, ma se whelau ko hai le mafuanga. Leanga pe kau whaale kongu mea kai. Whakai ngaru whaku, a whaale tonu mea runga. E te tau pia no, mai le maro le tunu ulau tele. Ia haula, o ke rule au tinga le mele o le whikoko hai. Ai o le mafuanga I lo uta mai loa. O le whaapalapala, ma le whaale yangu. Yes. O le whaapalapala, ma le whaale yangu. Le ale winga o la titala. E fasia ka kou ku ai ngā mawhauwhau ia, la vala kou e whai masui o ngā, o la kou o ka kou, o le mentality ngā ka kou Samoa. Yes. O le mentality ngā ka kou Samoa. Kama fo ilele, e si, wala vala kou e whai masui. Ai a maua lore manguia, mua kulu mo linga. E pie kau poko reanga sia ka kou amio. Yes. Mena lea no wha poi atu. Wha muli. A fiaro fingalo. Ia o kera longa o ela ke a fiar mele o ke wha soa kwai. Leanga o le mātou te varusia o le whau. E le whai ngō fia fwere ngā ruenga ar ka whakoru o mālo. E le whai ngō fia kau au surusurunga I ngei ka māli. E kau whaangoi mai le kai mi pisi o ngai kai ia umaloa ia le national. Ai sorry le New Zealand first. So o mai le peia o le national. Ia leipa. Wa lele o mai le leipa. Ia ma le Maori pati.
Mga kuala kako, o lea ua vavala ka o ka uleleia, lango le green, lea ua whailoa le lango le act. O Winston Peters, fo ile si lea ua lau mangu ia solo mai, ai mo mia le mai lumo sa moa pi reassure. A lango ma le leipa. Mau ki ngoa le Maori pati la kou, e mau ki ngoa i le fesiringia le Maori pati. E ka mau lopa ki ngei, bingo. Yes, o le upu tau tinonga, e le mawhaia le national. Toa tasi. Ona toe faa to ila loina le pili lea pe ao o inga paki, nga pasia, ma palo taina. Leanga o le leanga, e paloka i kukongo o pare mingi, pe ya o paloka i whi me sa moa lua vai kodu. E mo o mia fo ila le lua vai kodu e pasi ei. A tutu faa tasi la le leipa, o le act, which is o le Green Party le party le onga le paki le onga le pili. Nash o le Labour Act, New Zealand First, Green Party, pipi e lo ma Maori. E o uma. O uma me uma. Ona maua loa lea o le sikseng. E wa lela la fea kungela ukala lea. O tatara noanga walanga o le fesili kukasi. Maua le sikseng i ma koe faa fo i mai. O le si vaenga kilo iai. On compensation. Yes. Compensation mo kausanga e fia ianga leanga kupu mai ei le mea lea. O le si la vaenga lo na lua. O lea ea kangia mai ai. E okomeki ai, e entaito ai foi. Wa o le si vaenga ka ua le tupu i. O lea iai ma le vaenga foi le lenga faa ngofo ma uma. Lenga uma lo nga pasia. Ina ua malo mai fale mai le sa. Mai le aso se furu iwo iulai. A nga ia November lea nga sui ai le vaenga vo le nga koe ngi usila sui lo le Treaty of Friendship. O lea la ia kangia mai le valea. Mana tua o Samoa nga overstay de var nga pe nga ngofo fo ila le visitors visa. Lenga grant ai sikseng. E mangui ai fo ila ma o e nga sau o kua le var nga sau ngofo malanga mai tu sapele i sau no fo mau nga sau ka fa ko fo i Samoa. In between that time. O re kele yo mea manga nga ia kupua. Now, ele ma whaingo ukango e au ili kai kasi aku walanga pe fo ile le e unfair fo i pea ele sau i mea ia whai. O lea la wota toe talo sangatu. A toe ho ile si tatou tali ngā malo lea e toe loloma. Samoa e lea tunu pele. E valvolusia au fau. A fifio aku. Kala a awak. Ele inka ko kari ngā fesidi e koe whaia wa uma. Wa uma. A o lou au wai. Ma lou a fio atu i lea aso po lea le taimi ma le aso e longo puia li e tulava. It matters. Ioi. E tā hua tele. Ia, kako maroro la ia. Ia ngai vaila, e la ngonga i o kingo makangi le lei. Ai a whai nga olo ngofo le aisau mea o whaia, nga olo whai kio, mai whaali o manatu maulangona, ma e alu e pisa whamai e le a. Whamai e a foi. Kulanga foi le. E le eise kako me mawai. O ha o makulanga uma. Se or kala kusi. O koe wha mawha te loa. O manatu ai e whai esinga. O kai umaro leka kōr marolonga. Ia whawhiloa i le sunga manufui. Le uto i tau nuunga prokara me langu umanatu. E join mai ia sunga le atau mate whaasoa nisi o vaenga. I le nei vaenga o le fiafi. Ai, o le tūlanga le nā. O le tūlanga tonu lava le nā leu te whaasoa tua i le tunu pele. Ioi. Kako o mai ia kako loko ngā kasi. Kako makua whaakumu le whale le mauka o Samoa. O le ngā kumu a ngafi. Ko se sira mai lako e wakulea karea. Na matua whaatumulia na nafi. Ioi. Sa matua whaatumulia la vai leso na nafi. A o kumu leo ke manga oai. Se sira mai. Ia. A o lesi tumu le mo mia. Kama fo ile le makua kumu ma fafor ka paka la koia. Tatatur marolonga. Fo imai. Faulta topokrame. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people.
That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaonga ino le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga to whailangi. O na whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaonga ina e pei o whātaunga, prepaid, bili o vai, bili o moli, e mwhewhona utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhai fwoi ona okai, tau o le whausia ino whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga i te manau ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu olo i aile nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le leile whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta e te whia whatawina, mai le tolu se furu fetu se furu se lautala e o atu lava i le lima se lau lima se futala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out e wha mautu wai lau whatau. Ma le tua, whatu mua o wha maunga i peo lo swafa antoa i meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga i Samoa, ma le tua, whatu mua le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi na ilo whatau. O loo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ailoi lo ainga i Samoa, e alai se whi autustusia i le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo wha voucher. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own ColourBond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business or community project, trust SMI for quality and durability. Our ColourBond iron roofing is not only strong and reliable but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why ColourBond iron roofing is the perfect choice for your next project. I've done my bells for any test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take lava, son. Let's go!
Sully, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. Jaibra watile ua lua se fulu biru te o te idei le tu la lima i le tautua wha ua walau Blue TV. A o talia ai ia le sunga i le li loia. Kei loa langa o le pisi le wala ia o le watu ai taunu o le saa o le sunga. Ia i le li a taua marufui i lunga o le tātou proklame o le tautai A'e le reivanga o le afiafi whataro whamawhoro watu i lau sunga le i sampingi. Champ. Walanga ngang o ke robo earn lau tairo le champ. Langa o whamaitanga taimi o paitau te peit. O oe a le wina. O winga la. O lau tairo la nga. O le champ. Fikai ngal fonga la kaua po lau ko whawhoi a siaka. Vai malai, ia, whakaro whakule. Mo runga o kako kungu. Whai mo marka e wanga fo ni e fiafi mali. Ka whasoa, ma roso e fua ma lange ma. Ia, i era ka leo le tua bole vadoa bale sunga li a tau. Ia, i le tei fui vanga o le afiafi e te tau mai. O mana tu foi le te su mai loa. Se ta a matamea. Ia, to ai tau nu mea sunga loia ona. Ta to foi le maroronga on whawhilo ila ile. O leo ke kalangoa ele, o lea sau mai tau lea son na fiwalanga na e au wai atu foi i le sasangia lea tu nu o tūlanga o te tātou whiro inga ma si moa lea son na fi. Ma ngai e lau vai, paune fo le, ma kore fo le fale pe ngar korse lau mas fuka ka penga fiai. Ele e ui le kumu man ma ngai e vai, ai lo kai ka anganga fo le safa pe e o fafo, safa pe e fafo fo inga ka fo e mo le lango ingole. Ono ka upule wala ngai ka ua kele. Esa oela la ka fa ngolo me fo ila fkaringa fo imale nge fe fo le. Masalo o ka ko o kele nga pai e fa ku ku ka e malanga ku ma ai ngola kula ba wi mo lo ki fo pra ko se a ngole sa ngale. Ale fo ngale ka ko sui pa mi fo. Fa oli sui fo pa mi fa. Ele to mau. E manga e la le fongo mai kau ngai piki e lunga le ka ole o fa ponga vo la le e o yese me e ka wai onga le Langolo yes e ka wai ngong ke LP ka mingai mai la ka minga ma lo ke LP si o mai ngafi nga kere iba ai se me ka wai nga ye ke ya sa lo la nga fai pili a fa pe fa ka le pili ngafi o kali yo an koe foro mea rai kua marang whaponga, whare whapea, a whainga ke ea, o se mo kua mafua anga kakau la. Ia se mafua anga e makua kakau. Ia mo kua kakau, o se mafua. Ona te ena le pili. But so far, on tua lena for mai, ele hei ma se mea o, ia, o lea whanga soro submission. O ki kira kula mo whalongolongo submission sianga whai. Ele hei ma se mea kau e ngong kea. Manga ia submission sa fai ma sa arwa foi po faso solo fa longo wa ngai foi ngai ko ko ngi ngale ngo la ku kaya ora ko kiro kai mi foi ngo ko ia wa ko li wa ku si foi kai mi nga ko foi nga ko ia msaro ai wa foi ngi wa ko cancel ngi si o le o ta si submissions ma le time ia ono ni si vo submissions sa ka kai se furmi ngu ke kai Awa fai kula. O fai whago ngoi. No iloa. Nga sa whai loa. Leo si tu wa tata noa e whatata la fonga. Io no to ina. Sto ino tu ila e pa wutat. Wasila fia to tele lumon nei me or camera. E leo si to ina e whakalangoa ingi minguke. E kau nga foi kula kai mi o ko in. No manga ia uma submission sa ka foi kai ia ila ko foi sa fa submission e kau si kai mi. Manga ba foi le nga a ngoa la vale. Ia me nga piki mai. A nga olo i se ka wo. Ia. O ba ko foi fa ngo. No manga ia ia ngai ba ka wo mai ka wo ko ila nga submission da wo mu fa ka mi lo. Ja, se taimi tau te toi a whare submissions pato ai tau nusunga loia. A ngā langa o karangon ka apule. O ngā wo submissions. O ke ofo ia whainga ia David Seymour pa a whainga ke enga a submissions o makua kaukia. Kaukia whafkai a whae la kou sa whae la kou submissions. Ia me se fo ia.
Ole e taua tele me se la le tūlanga le sona nafi. Ile whawhiro inga ma. Wai pena whadula tala. Ole fisili tūtasi. Ole se mea e mawhaingo ka koe whaia ka ika ngei lea Samoa. Wale to in submissions mo le taimi. Le ua uma. Ole fisili. Ono o lea e tau nau e o mai lava ia nai pāti nei. Ai pe faku ka ola so si la fia ya Samoa de me wango ngo mentioning anga o konga e onga pili le E o filfa. le ai le ke ro mai konga haia le afo por malai ola wa pili wa Por kapak. ia pe fai fafo e fai le paka Fai le paka. por le malulu e pingi olo pumoni na mare upu tino Fai e kere ai. Fai fa. ai e se ali ka ko ku ia me Be masoro salo. O e fa mo fa pela nga wole sa fa ile live ya sa mo ko i loka ko live le live le radio Samoa ma le live le PNM le sa fa ya le ko le kere fo yo o live ka ka la bo sa fa pe fo lo fa mo le fa mo le live la ko i mo ka kai fa fo na tonu ai mo ki langi la va ya sa ye nga longo fo le ngai mo ko fa akumulia le fa le wa langa o kasi ngai banga ka o ka ko lango o le ai mai o kai o le ka ku ko me ka ke manga o taua te le taua o la ule na o nei vaenga na sa na kwa ku mo ku ai pela ia ele u mai wale fa to alo na lua ta tu taringa malo o uma le green de o uma le act o le life for to i mai le va o le national New Zealand first leipa sa ia taro si ia sa fala we ka foi a kele ai il fai lo mai le national mo la scorsa fulo o kuso o kuso o le la o ile vale na between now ma le vale na ia al tos fulo o kuso o lea o no te i ua iei se si paki e mo mai luma walanga it's just a matter o le la tūtali mai tūlanga o le whaatala o la tūla tunu ia mamawai le o avanoa o se mele karsia ia kusape ioe a mai pea o ko ka kelinga o mo kingo le cream o kingo le leipa mo kingo mauli ia le ka ko vai akula ko le acte e ko maula la ko yes la ko o matua io matua io tal tonuina e langolango le acte le o ka ko foi langolango New Zealand first e le so fa masa salo ia mai o ke loinga for kai le finga wa me mo i me ka wa yo sa po ko lu ia finga paro ka e abela wala paro ka le foi pule ma ko kumalo a paro ka la pari Western Petersen ngolo ki lo ki fie ilanga foi por kiki foi le fie me ami kongu e le si a koko e nga winga nga ke mai ka wa o ko winga la le o ke loinga nga ke lango nga pili le Malo whawhtai ia o le nganga lava na sa iai e nau ai fo i lele mo si tātou baturu. E tāua fo i la vaenga lea mo nisi whailo inga. E mai se la le national. Wai nano fo iatu. O le national lea ae makira kila le lango inga o le ngalako le lango inga le pasinga mua. E lea ngala ka lango le si vai o national. A fo i la le whawhai. New Zealand first ma le act. Ma le act. Ai e peino te whai atu. E sawa. O le va inga. E sui ei langonga. Inga. E mawhainga ngā kumu pela na te whai atu. Tā ua ia o le vaenga le mo Samoa. A stolu se furu ia le national. Ia o le ivitūle na o le mālo te mire nei. O le ka mālo fui o le po. Ia o lo foi mālo si o kamaka alo e pako mula mai mo. Tonu la. Ki ngā lava le lava ka mo e mar kolingi ai bai mo kumul malai. Ke ia o Superman le me. O le nganga tonu la vale. Ua mafuela se fuela na. Ia se faisa ua fea le availa sora na fi. Se faisa i se kasi ngā me wa le foi le wa o ka fele wa langa o sa va ia le bang foi sa fele ava. Ma ko ngofo mai ma ko o fa solo va me ko ka pai po ai si ala foi ngaro ma lo fatai au tai a le atu o le vaenga mua ya
sala ia vala le na wal tulang le ile o se la pela va ile o se la pe tua il tano ma le tatu porkalame le nga ana tatu stika le porkalame o le fa o le tulang na sa ia au te le mai loa ai tu lo fo ia fa fenga inga wala nga mana tuol ta fa toru le fenga i male talinga malo o le sui o so tang e kalesia fai fi au so fatas o le fufuanga la lenga mai komiki o ia se fa fenga inga o le atu si a o mai ia fai fi au so fa kasinga e fai ma ta Sauni o ia fo ile ale o le atau mafai le ava le nganga le kasi ale ikula in fact le ikula nga mai si mo ai felo ia it was like 45 minutes o ile foi la kamalo le ese mai si a o ma aru o le vaenga la sa tau tuli taimi na fa malu lua fo ile ko kele kasi ma le sui ile o sa mo se o le tulu e tupu uma tangata o le mela ia le sai na fio na sa ta ile fio nga ia te mapatili o le prokalame foi la o matou atu follow al prokalame komiki al fono fo tu le la wa mai le ave fa mole asiata masi la mo lupe foi va esi nga o le kasi ya le au fai nga ruenga le tua e kau mafa ono le tulingo le taimi le ala foi nga o le nga fai mai ile kala ia ono ia ai fa malulu ia sa mo ako le la nga so ile ia ngo ko vai ku ia wo ko io na nau mai na isi fai fe awe au le la mo ko le ia le la na la ilo no to fai swinga fa to ia ile ilo ai to tele ile ilo ngisi nga ai ang singa fisinia pa ai mo nisi nei te ua la to le au fai ka wai ia le au fai ka ku sai e man mai me yelo to ma ai la ngala foi fa pengi mai ma ka le au ai nga ma nga fo ya sa nga nga fe au ngo ka ma fala ko ipu me ka ua nga mo ka ku la bai ko le kianga i lon me nga pa ili ilo asi singa me ai o wa nga fo nga wo fi ko ia le ku fa le nga nga ole o ka ko ma fuka nga fo i ngo ka pa ipu fa fe au fa fe nga o si vai suala na fia ele i pei o le mena laki ai le anga la sei to tonu wa ai le i moto ina ele alanga ina le ipu muli le la na pei la e bo fa pe ala na to tonu le vai ava ia auti fa maru lu foi la nei fa fia i pe mai ai bo o le ai o le anga nga ia ina ia muli ta i le fuanga na fa ta auto mai ia o mana ia fo ia na so o manga ia fo le so to ia me se fo nei fa lo longa sa present mo le sunga te o manga nga yo ko ngala ngaru mo David C mo so le ya so ia o menga fa me ia ngong maro ke o se so menga ka o se a mioko ole ta ua i o le vaenga lea wala ngai le ifaya ni tūlanga a mea i ni Seleni o nei le italiana ai talia la tūlanga fo i le fanga whainga mea lo fai tau la tū i la unga no uma tūlanga fa pena ia ai mo moli fo fa malo mo le nga fa after sa ia pe foi la le si va o le si tu visi de pe foi pe ai se au le ingoi si nga isi suafa ia wa mana tu o le tali fo le na sa o fa ia o te vetu o te musu e si ise matala langa ona o le tuli no le taimi io o le tuli no le taimi e meange wa ka ko ngau e fa sopo loar ko kele ai u mai marpa ku o David C mo ia ko ia o me la le ia fa malulu tu ai ile inicio swafa ai ele o se fa pe a me u fa pito manu ya tas moila ia ai ona o le tau ma fa ese ele la u fa ku la kala le ari aka pa be o ko fe ngo fie nga duenga o ri ela unga ma meiru e fa ka ku nga duenga le ko fa so ma ba po ai ingu a oile ma le fa nga fo ile o le meta o le vai ava le tunu o tai mo le sila fia fo ile to tele ele ingi ava sa moa nga o le ingu uma re kala fa ko ai ngoi le o ele ngi se vanga nga ngi fio anga mangi singa soifua ingi sia ku uma e monia e pule ale le nu ya la tu manga ai e kanga kasia mele o le vai ava o mona fitongia i tala alu iluma saulu kala alu iluma menga ka o le vai ava ale tunu e le fa pe foi a me o mo mo ingule si
e fa me upu ia a fa oro la I upu loto wala nga o le li atau o le ta mama tu fa me ka ko nga ngale dua ava ka ngale ava mo mane mo kore Wala fa paunga. e vai dai ia pe ata tu ne mati dai me aro le fa taia I le fina ngalo talo le tunu ia sa ia fo ila so da Sa vai ar fi o le whainga o le whaipole. Ingo mo koe ngofo mai e whaipua ngā aka. wa fia so Wa ke le ngā koe long kaimi ai masalo po koe vai le si ba anga ngai ko aku nga ai le aka ngai ku mar ka malo le va ka upo ke I ko inga e me mari ngo mai ko nga fi o wa ngele ngau po ka puela ko aka ma whaipule. Whaipule. Awa ku fa. Ora nga go ka uso leo ka pu el whaipule. Ara ka pu o ya te lo na fi ele se ela usa nga le ata so de o la lo waka ka pu e nga fi o te fa fitai ai wo ma pa anga le tau te ai al tato por kala fa fitai te le fusi nga mau kai ro la ro makua ia fe alo fangi la ma va nga le nga nga sa o o ke fa alongo aku makua ro ala fau le ngei le kisi mai ngei ro matu e lua ka nga ngo mai ka nga file ngo mai ka ko nga fi ya wa ku le si ya ki nga fo ia o kisi fa solo a ko ya fa ka fe a o ke liu mai o se o fa ko esa o ele makua la wa pe ai nei la ko ya a le si a me lo ngolua o se ka ko finge ho ya kota oi nga vai man ma firo inga ma ya vanga o ke ka fiu wala mo ke sa fa pe wa ngalo o ya kota ya wala mo nga fiu la kware ma firo fa mai a fe sia fa ara sa ka mai o ke fia alu ba ya sia no va ko fa me lo fu singa mo Caro pa ya. Ma firo ai. Ma si ke fa yo ka. O sa nga sia. A le ye fu de ma fa favor nga. Na ma firo ai. Ele peino fa yetu. Ele a mai fo ifa por kiki. Ne sa mo ila. Ia, tulang a mala ia o ngei me uma aru kanga ka ye longa pa usisi faila nga ia fa por kiki. Ai ona o luti tala no atu mo ne sona na. O ke ro ko ko. Ma dia ye se faila utala. No fa pe ha uia. O le ata to ma futa ma le puli. Ia. Sai o ngafi. Nga kala ka. Na ma tau no fa tasi. Ke ro Oh, ngala sa vai. E se o ke kau va ai aku api ye se fa ai lo ilo le kau mai. Ma fe tau I fo I submission. Yeah. Ma fe kau I magi I la mai langa urupo o ai I da ku da urupo I. Kai se via se Sauni. O Sauni le se no vetu fusi mai male ala. Oh, ya leo. Kami mala ye leo le ala langa piko o kami aku u ma la uia piko. Ele ia la matele I filo matele I fakalofa makele ia. Ia te lo amor ko ngambe fa se se pe. Ai ola ngafi. E a fea kurora u tawale tono le loto a langa e kau kirikiri aku fo I o se tauta pena mea matulanga fa pena. A fea kunga. Ala e o tele ilo ala tala noa mai lai tūri tawale a le ala I totonu. Ala e kalangoa maiava ma le sunga fo tamaita I a lo ia maiava viskota. O fa pea loa. Manguara o aule le fai ele ava. O fa pea. O la avela I ruma la fa ingo ra upo. Oi, so malo. Ai lo ma fo le mo tau sa o tua. Ma tua ele o la vea me por kalame. A o ka ko a o so fa I o le fau I la tou o sui o le malo. O fa pea. La va ai la ia le fa mangusinga inga o le ipu ora urupo o le la fa mangusinga I ko. Ah, si lu. Io ngo ka penga I la ka ma le ku fa ava. Le vala a wing o le por malo. Au ke le ka u ora ia o ko. Anyways, o wanu no pakara o ka vari. Au sa vale atu ilunga. O te o ilunga o le me foi la e fa tali mai ai ma fa pupusa mai ai foi sa vea ia ma no ma ile au adi iso le tu no wa le ula. Sa vea ma ka afa. Ka mai ngalo sulu ia so ia o ka fa pupu. O le lo ke o mo filo I mare uso. Ai o ma fa sanga mai fa pene.
Alai sa vadiange ia leala. Alui fonga o piko le alu lunga le official consula. Oh ia. O le la te whapea la uia, okay. Longo winga laua a fio runga le li fai pule. E o mai whakasi mar consula. Walanga lele i teina amata. O ia vai akunga. Wa amaka wa fio mar consula ma a fio mai listote. O fio ke kiro. O kere ro foi la pra ka minga sa o ia le ala ko her. Ai man na ia pe ana fio atu na fi. O fango nga sa ia. Ia ngai nga famalisi ia ngai ke apa sa ba ia le ala ko ngala ko alu. Ai ngo mo fora kala fa pe o ngase ia isko inga fo ia kulepa. O kere la pe nga ko alu ia le ala o se me fa pe nga pe a. E sa ora ri ko inga sa si ma ia sa fa ia fa ngo ru mole. Ai la yo le upomoni fa ta telefonga no filo ila ya mayava a visikota. Ila so nafi sa o fa malulu fo ile fionga fritua. Ia. Ia ono le tulanga le fa so ino le ava wale ono le taimi. Sa yai. Ai no fa pe e mari watu ia le puli kokong. Ai fa kami ko fa pe aru o haru ko sa ko ngimo. Ai ana mali watu. Ele ya se me io. Langa ko kele le ka ko wa ongai. Pola pui ngale Di tulanga ele fo ngi se le ko ngi se singi pakua mo po ngi pua manga ele ngi me fa pe ngai ku. A fo ka ko mafukanga le fa ya ngafi mo sa mo ako. Ele fa nga pa ki fa ya. Ya wa fa wala tu fo ele fa ina le. Ya. Ole ata totu malolonga le to ito nu sunga li loya. A fo imai. Fa fe lo ayer sunga Sauni. Ya meta tu tara no ni se tulanga fa al turafon. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaonga hina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga to whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga i te whia whaonga hina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana utuai le ta vale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausia ino o whale, mauta malawa i Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga i te manao ia, ona o omi lea. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Filifili leo fai o le talo fa vauta e te fia fatawina, mai le tolu se furu fetu se furu se lauta la e o atu lava i le lima se lau lima se futa la. Ona filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fatamu. Maritua, fatu mo fa mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai se le tuatusi. Mo lo ainga i Samoa, manatua, fatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tongi nai lau fatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vainga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau fatau. O le teimi la vai mai ai lau fatau, o le a fiti se fa ai loi loi lo ainga i Samoa, e alai se fe autostusia i le telefoni po o le emaili. E fa mautu wai le fatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo fa voucher. Jaime le wantile ua toe se fulu ma le 5 minuti en talo le itula e ono e le taimi matou ni usere dei. Ya, mai lo au fa talo fa songa de iloia. Sa oza. Au le lei. Ba. Ya. O ku vai ko ri o au ri pe yo. E fa ko le winta ka ko al ma fa fanga yo au. Talo fa tu so mai no tatu. Io. Por clamel ne manga de fiafi. Lange malau klainga vai malai fa pe foi le sunga le akau fa pe foi fa foka nga Samoa yonga.
kupu makamali. Malo. Ngalui. Soi fo mau. Malo po I pangin ma. Malo le tawata I le nei aso I lo sunga le loia. Ia po o le officer sili o le PNC Bank. Po sui o kako ia e kako submission. Ia, so yo le tautai a'e tatou sab. O vai atu le aso submission tatou amata mai. Langa le na mantal. O to rua filo. Ke rua masangi ma yava viskota. O vai atu te le a'e la to rua ele ngata le fusi. Fei loa I fo ile na aso matulanga. E o le me fi fasa. Kasi a le kangaka ile submissions. Sama whakalofa. Ia nga o le sunga ya kulepa. Ia nga o le whaipule se mako I kumalo I kulepa. Ke li ngi ko pasa. Apa pea le ingi tiaka o lai, ia o ke le iloala po pea, penka kanga whaia nga. Ia ngo ka sei hai ai ko ke le langa ia o. Ava aira le taimi na whairi submission ar kamalo. Walanga ngo maka ko ile live. Ila submission langa o tole na whaati el tai au. Ai whato amato atu le u. E mo le pupula tu le e pai lausu. Taimi la le whai o au lima mawhewa. Ova ai ako le pupula le koi. Tere lola po toi tau mafau fau ko inga yaso e a o ngai tua. I makau mai kaupo. La ko ba fa li kumalo mo. Au fa pe ko le Ko kiki re mako. pea. Pei au sa student ka O le sunga ia tuleipa. Ia sa ua o ngai tua I o sa amata mai o ngai sale panga primary school. Ia o sa o le tu malo, le ang fai tu malo le pamalo tu fanga. Lo ave nei ma college. O te mantua ina lao le sunga ia tuleipa sa au vatua le trophy. Ta siva I wha. Mo le ducks a le aonga. Ia, na umala ia leo le aonga fai tu malo a le pā, malo tu whanga. Ia o saua I le fifi, high school. Ia mo sa wali melo I vasi. I le kolisi o Samoa. Ia, o le whaasolongana sa iai, ia, o te lofo I ai o tau mātau mai, lota tamai titi le toi ina. Ona sa... Ona sa o ta vai mau lunga I foi vai taimia o avea ma minister o tupe ia va pe foi le o te malanga mela I nei New Zealand. O la fato a le safa umba le sunga ia tu le pa le fainga malo mulmulia le totoli. Ia. A wana o Sauni le tasiva I vaiva. Ia e te le ana lotu sto ina I le mato a inga sangpotele. Ona fato anga I uta foi tua mota matua lawa o sale panga ma le pa. Ia tua oima to whanua. E latu la whanoi mātou tamaiti mātou le on mātou ainga. I le tamari on mātou ainga sa ia I o sangpotele au manga. A mai tamaiti mātou e whangalua ngal pā. Pā povir koe. O au lau ke sau o kori ngiu. Ai ngal lue si au ri inga wai e le leila o pea yasol. Ai lona por menga le ko ka maka ye yo ko inga. Le no vai tua. Ki kilo ko per ko. O le mea ai oni ni ana manu na fale nga ina na tai me. Iyo. Por mea sa ko inga be fan ba I so o. Anga whakawhaka wai. Ia ta ko ai uto to mana tu pe ma I ma. Ai mana ia. Le mi ngora tala. E uma tatu to ia fia le tu langa I submissions. Ai fa fitai ai vai ngai se wai pe no ta fai atu. E o le aso nga fua ma le aso na nafi. Ia pe o aso ye e uso aso ia. O le aso nga fua submissions. O nafi o le toi filo inga ma Simo. Ia ma simo. O le lai te tau mai na fai lau tala. Ia sa fa pe ai o vai lo ia rimongi ngafi I le kapaka ma o Samoa. O whapea, okay. Whawhikaila. O le ai Ia e peitai uma e ngai le ai e le ia ruak. Na o le sunga le tamaitai lo ia mai a viskota. Ia manisi fo yo I la tau sa ia na nafi. I le wha moi moi. I la sora nafi le whilana sau noa ia I le sunga ia. Okay, no pengai maua le sau ngā David Seymour. Le asa oe, what's your take? Wale sa live at fo ia na nafi pesa mosting. O te le I whalongo I le saunoanga David Seymour. But ia te o te readinga
le sunga ia Samoa I langa approach le terminate. O le tong fais ia David Samoa ave SMI lo fai long tangata discriminations. E fai tu la fono ia tutu sa mai tangata. I think this is our opportunity. E tau mawhai ia whaonga le position a David Samoa la iai. E wha manatu ai. O mātou fo I lea a fia I tu la fono sa whai la oli ia ngā mua kut fast food mo kupu kau sankalwai. If you don't like to have special treatment, treat everyone based on the rule of law. Why you're not going to endorse and push this same legislation forward? I think ole mea le manatu ai David Samoa. E sao mai le pili le a toi ono. E le taimi lawa iai nei. E le iai sona mawhauwhau. O le ama whainala ala a mai le pili le luma. Because this is about race. This is a legal issue about race. I le pili le a toi ono. E mana ia fo I la take away the politics, take away the culture, but we have to hammer the government based on the rule of law. Especially I la wia submissions I le song for. Sa o fa manatu ai an usila. This is not a political issue. This is a legal issue. Se faisa o talau le ona sa o whainga luenga I Australia. Christmas Island where the refugees arrived in Australia. 2017, the refugee who were transferred by Australian government to Manus and Nauru, to Lowa, they took the government to court in Australia. Sila fia fo ila ale mena o ele case lea. Ele yo numo se wha masino. Sa whaile settlement. Pikus full milionga ka la Australia le settlement a refugees yanga I Manus ma Nauru nga kokongi le malo Australia o le fesili la o le ale liko grounds nga whaonga kangaka ngia ye le ingi pikanga ya Australia nga lako whanga inga international law anga me I le malo Australia I lalo Scott Morrison vai kaimi o mi ska pida taten le wa avia maka ika I o le conservative Australia. Fai le settlement because me mua yes e unlawful le avenga kangaka I o wa abuse le human rights kangaka and it basically lunga conventions yang asangi Australia e uphold le right to kangaka sulfa. O menga kangaka sulfa. By law ele o attaches ya kungu and by law le kungu lava ke ala ko e claim mai you are a refugee. They have to look at where you come from, le grounds o lau claim, and po le ale situation na ile kungula yo, e le mawhai Samoa nga claim le grounds of refugee in New Zealand po Australia. Because e vapia, o la stay po Samoa. So a mawhau ingila. E whai ngofia ku le case Samoa ile kula fongolo ka siva valulua. Nga ilo refugee nge Australia. Alinga me ile le whainga malo Australia, pon malo Australia ngai vai kaimilia. Ko kongi refugees e le manga o Avila Court. Awa ngui roe ke le yakuna le meku. E ke le yakuna mekupu. Ko e ke le ramifications e face ma le yakungu Australia. Government. Pe a ongi nga vai mai le international communities. Because e ongo a fia I whaka wa inga I mengi. Mangkua vai kaimia lenga amaka inga pewa sawa al sawa Scott Morrison. Lead le koviki o foi vai kemel koviki wa malosi le sawa a Scott Morrison fai mai e ka kaunga fai se inquiry le koviki. Onga lai mafau sainga nganga le virus. Ia pe uma o ka awa foi se sika ko whakangonga kami wa sola. Ngongi le anga ia o loa Australia nunga wafo sainga. O ula, o ia, o meat. Whaikala saying, regardless of our trade agreement, we're going to put your goods on hold for now. Because you keep pushing us and blaming us, it's our virus, and you're not respecting our human rights laws. Ya ula ama fawingi le isu le Samoa. E kilia lava. Violating usila le kulafongo. Nga makala ngoa ma Chloe ile asonga fua ngo file break.
Maka ngoi fa fo ele uminga I o le fionga le fai pule ia le kai le green. Chloe. And she said, I was so happy when you hammer us with the rule of law because it need to be reminded young Usila. You break the rule you make. Pe fo ila sangwanga ale sunga ia tina ele sa fai langa submissions. It's a contempt of court le meang Usila langa fai. Because lenga au mai le fai unga ale Privy Council. I ka ngofila ko fai kula fongo fa se and I don't think there was anyone since 1982 nga ka ngofi ko avele meta ile court. Ele va pelanga ko yese I'm sure nga ile interest alo ia sa ko mo le sa. But ole fala velabe o lawa meet le mesa manga oile sa. I'm a citizen now. Someone need to tell these lawyers take the matter to the court. Wow. Mana ia le a tau o le wa le nga tonu wa le nga na umana amata mea I le tai au. A misia le legal side. Tatia ia le si side le political side le nga te loa o le iva si pulu iva pasengi o le aso le. Submission, oral submissions. Politics. Politics. Political side. Au te longa na o toua lo ia manisi sam. Le sama tua o le sama la inga foi la sunga lo ia ya asiata ati na eva ai. Ia mana tua o le na mai ai fatasi submission le lupe foi va ese. Ke ile panos e ka ku fu o kam. O le ha o nga ngua la ku submission o le submission ku la fu. But to atele yo nisi tangata maulunga even le maunga. Le sa fa ile peno. Sa ia to e fa fetaia le sunga le lo ia ya siata. Onga ole racing on maka upule. It's plain and simple. Very plain and simple. A contempt of court. It is. So yeah. Sa tal no foi mala fionga ia le maunga ingo fai le break. Sa fai mai foi o tala le maunga. And I think during the submissions, you're the first one who bring the rule of law in these discussions. There you go. Nga fesili la le maunga. What is my position with the sentence? Ola ukali nga ave. New Zealand is not stupid to create another legal issue because we have property laws. Ava aila I meo property laws. O I le ke kango hand over ai le fai ai wili. Fai ai ia mawaenga o ai alu ai le amalea. Those are your inheritance rights. I lalo property laws. Ava peangi la o lewa fai mainga o la kounga whanga ngau mai le kausanga lea. I keep it the sentence. Wa violate ai fo ila ia lea. Le writer kangaka ilonga fasinga manga. These are international laws. So iake au. We are not negotiating with New Zealand. They supposed to negotiate with us. When it comes to law, we're not negotiating. They are the one who will come and says ole remedy le la mako proposing. Pea nga faila o kala le case le refugees nga ave menas ma naru ma Australia. Ole government Australia nga o negotiate ma lo ia refugees ngi. I say wailo le leyan mela ye e kifai. And I think given a luafes for fikulanga lenga faile case le Australia. This can be the precedent if a onga Samoa remind the young Usila. Look what Australian government did. Fikus full million Australia is not a small amount of money. I am avoila kusolva ai kako ye ngaka ia sulfai. In other words, they are prisoners. Like, you know, kusolawa what detain la ko kongu ongofoanga. Ele fuli. Ai lenga la komoanga kupe my taxpayers Australia. It would be very embarrassing for a government. But you rather take the deal now. Ngai lolo walu ile case ke ala kuloko a e ki fai fafu. A ke lea ku leo se. Ke leo le impact. O se sala po se me tupu mai tu. O le mtua mana. Sau nonga. O me ka ua sa o fiwa ia ngafi mo kilo ia la ko sa fa submissions mo paper. Ka se keling lo ia fa submissions. Ngo ko ala wala wa ngo wa ia atina e fo ia siaka atina ia ma sungo fo ia Sauni. Ongo ka pu ko ngi o so legal issues but human rights. Yeah. E mo ila wa ka wa kere ka kuma. Ele fa ka wale fo I finga lo la ko uma la ko ngave ma fa por que ki mga ko ka ko la ia
I mkaup. Ai, ore mkaup ngai. E o la vai kulafongo. Yeah. O kulafongo e fai ai. Le lango fifiengo whaongongo le submission na Sauni, whaongongo for summarizing ka pungo submission na sa fia makamaka la vai le submission na asiaka, atina. Ai ka sia wa kiri mawanga pe ingsi lo ia fo pe mango mai ka Sa yaile si tamai tai lo ia sa so matou. Diana Bell. Diana, mana ia fo ile fai ngole submissions, which is o lo whawhikainga le so lea a Leiataua. O le toa tele o nai o tātou tangata tua inga ia, lo ia. Na iai fo ia e ui ele i whai submissions a le tō whale tinganga yese. Ia ma le sunga ia Patrick. Ai, walawa ale lako wawhiu, aku mangisi o le whamsing o tātou lo ia Samoa saito tonu. Ia sa acknowledge fo ia sia tawai. E lava fo ia momoli atu wai le panel, ma le malo. Ele ai aka mamai la, waka mamai Samoa i le tulafono. Maybe o nā taimi. Ia ona ole, maybe, na ole aka mamai, maybe ole le lava. Le lava ona i tātou lo ia Samoa. O se lingi fo isi mea kupe. O lau foi ua na sa o fai foi ia Chloe nga o makalangoa. Please take me serious, because even though I was an individual o ke le representing se kulupu, but I seriously have Chinese lawyers friends. They are very interested in this matter. Yeah. And I vai e lau I lo ke kanga whaanga ele porokiki. E whanga kula fongo. O ngai o sainga ia e wa ngamako whaakasi lo a maka nga wawa ai. O ye whai maingi usila ia sainga I le writer ka ngaka Mosalemi. Awa ila ila ko me e whai Samo. And I ko kongo o notes nga request mai le chea le alkomiki. O lai ai ko kongo ngo kango kusi ai. Le kala Christopher Luxon nga whai I le pleskenge o Lucia. You're violating the law, international law. Jacinda, the same thing. Western Peters recently remind ya sainga. Pe uma o mailing of a speech of Western Peters about upholding the rule of law and human rights. Manga kua fo I John ki le mailing ava avau e kongal palemenge ma whailanga kala. Have some cut and pass this law. O le kula fongo ngā linga ma whainga sendai troops ang Usila. E fiso soangi le kawalenga whai Afghanistan. Ongo le vaaya ko Usila. Wa ko akele ka ngaka wa afia. And this is where the international communities uphold the human rights. So yeah, that is where you use the politics to remind them. Stop being hypocritical. E lewa pēla ke kango e whasala laui o le ke upholdinga le rule of law ingi. Ia o le ke waaima wa lalo ia Samoa. E ke le o le ka koma whai e drive le issue. Using laws. Onga o le palemenge, although they are supreme lawmaker, it will be so unreasonable for a democratic country like New Zealand to use their position as a supreme lawmaker to make unconstitutional law e violate le right o kangaka soifua. Onga o le mafuanga, a le inga ngaka o le inga kungu. Ai le mawhai fo ilanga e kango e whaafafa isi, e kakoso isi. And regardless if you are a lawmaker, when you come out of that parliamentary chamber, you are below the law. You're not above the law. E pau ale ngo foanga e mawhaiinga e so o ngā whaia se whaamakalanga ingi kangaka. O ko kongo le chamber. Pa e mawhai fo ionga e awhia ai. I kula fongo wha palemenge ia. So ia ue ka ua ia pe a mawhau whau ai a wha pengi ai through le pili le second reading. Ai ko ia ingisi manga onga mo ngisi submissions. I hope o I la kaloi loa ia ko lupu umangi. Wala au mai lo ia Samoa. Please come and take this further. Man, nai ia. O ulawe whau. Langa lau te tiro leia te ule ma submission sa whai. Mai le te lea ato submissions ma vaenga sa saunofo ile sunga. E ila le upu whai o submission sa fonga ina sunga loia ia asiata. O te mana koe e toi quote lunga I. Ina ua whaasifo mai whape atu. As a matter of principle, I've been talking to lawyers of different ethnicities about this issue, and I am encouraged by their support and advice.
we are planning to take this matter back to court. Ke roe. Anga uma ko do so meanga o vai aku I polo makon. Matu. Ole au ole pen. Wala popo amai pa pengi. Bali tau. Fai sa o ia. As a matter of fact. Ale ia ole la ka penga lo ia. Ele nga lo ia sa mo fuila. Ale la o ia male lango lo ia E koe take le mera le court. Ora me front line na ka ko o lo ia. Pa fikai o kile o ka ko lo ia foi ya a pack up la. O ma ko ia ka ko ia sa fesa missis me fa penga foi nge ke o ile ka pule wa. A o ngen ka ko le e fa un apartment. O kula fongo fa ye. Ja. Esa o le so nga le. Kula fongo fa ye. O kula fongo e finga wa. Mai mga mia se committee I ko nga mafofonga ia mafokuanga ia. Wala nga se committee wala ko e fa puro ia. Ja. I need la le se committee mafofonga ia. E fenga nge e kapenga ila ko foi presentation in parliament. Ole mana ia fo yo committee. Ole ai ia na tato walom tam whanau Samoa. O te antalanga o fasili fo na sa fasili mai ia le maunga. Wa te loa o le sipo tu na susu ia le maunga ma anai. Neru. Dr. Anai Neru. Isu your committee. Sa fasili fo na sa fasili ai na ua mai ala sa mis fili ma ua na tali le loia. Ele vai ngale descendants. O le aso na ai manga ia la kadi foi la ia lo ia o foi ka ke lo ai kadi kamangi vale la mana ia le ai oso as no asiat na o ofisi me pole aso fina ngalo la le vai ngale o descendants pete e fai sa oa o se mea taua e ka kau ona include ia descendants ai foi mar karakama ai ka ko fa foi mo ma yan media ka ko fa sanga fa foi I ke voa ba ko tile ye ni mea ai grant mo ma pe ko fa foi restore o puna to fa foi mo ma yan media sixengi dia ia on ka ko worry ila ia lisi va nga ko ma eu le mana ia le fufuanga fo isa fata oto ia o umile tato oi a o mana tua o le vaenga ta u fo ila va ia tule inga o le legal side le e ma fai o fa pe tu Sauni a fa mau kuinga lo nga legal side le o le arguments le nei lono winga ile se me la kusi e fuala le lima kulo ia va ai kolongi e wa le mengi wo kang nge fuai ngo ka fa pe fu o nga sai ngi ale wo pe wo uma e na pi tu le la va ya ina to innova I koloni tu lo fo ile e fionga ile alori a fa pe la e sori kula fongo al me mai la matanga e le la se me worry e fu me ngo ngi sila fa sa mo e sa o na fa mtala ya u ye ole on melenga fa ngi sila it's political but politics is below the law ole o ngi usila e kalango e Samoa mal melenga fio mai foi le fionga le aloli ia vai kolongi ngai ai fa pilie modun they didn't do it in good faith that is law they didn't do it in good faith and the best interest o kangaka Samoa ele I avea foi la ngi usila se avangoa ia vai kolongi seek legal advice or provide legal advice sa o ala ususu enga I kua le kasiva valulua hensat o le pili le kasiva valulua ma le kele foi o melang o kongo avila o submissions o mea nga kalangoa ai fai pule mai la kou sa tipeitinga le kulafongo le kasiva valulua sa popole ingi usila nga makua e o ia David Longi Richard Purple o le Attorney General ngai ngavai kaimi sa popole nga langa ke iwa wala langa mai Samoa o le kala Richard Purple ai kongi fa mo monga parliament New Zealand government have to be really careful in this matter because it is a constitutional one. Our reputation is at stake as a country. Kasi iwa valulua la kake fer wa isolo la long you wan makong u la kake la kiki. Aya o kava ai ngi. Kuso inga ama yele se fe au la mai makwa popolea ke wo mangilo ia aven mele ko ngol court
Yeah. Ai ngā kau mawhai ia la ia whai pule ngā iai e whai whamakalanga, it's like, o lai alo e se male issue. I ngā ia mawhai o ngā whuluru kula whong. E le I whai ai New Zealand in good faith, but they were so embarrassed e le whai unga le Privy Council. O lesi mea ngā laingam whai New Zealand e whai se kula whongo, mangkua le I o melkasiwa walua, wa ko a kele kakangaka wa ki poki I Samoa. Onga o le mea lea. E le iai fo ilangi kangaka o ila kou ianga ki poki before 1972, nga a vea le malo I le court until le sa. Because those deportation, they were all unlawful. And those people, they deserve to have some remedy. Again, le case of refugees ma Australia. Ai se anga lainga entitled refugees I le fikus full milionga. O ie e kau ke wā ai ai. E le I whaia New Zealand in good faith. O lau submissions fo ilenga o ka ua I le asonga fua. Le Bill of Rights ang New Zealand, ma le Human Rights Act ang New Zealand. Because the Attorney General has legal obligations I kongo le Bill of Rights ang New Zealand. Pe on melenga o ka ukalai fo isi aso. With the Attorney General Samoa mle e ovela ngi New Zealand. Your duties are inside the Act. E ka kau le Attorney General. So se kula fongo lava introduce I kongo le palemenge. Attorney General will have to express makusi langa ia opinion, legal opinion, po violate la ngā kula fongo ia fundamental human rights law. And ever since the Bill of Rights and the Human Rights Act had passed, 1990 and 1993, e le ai mase lo ia sili ang New Zealand, wa fulfill linga langa kiuke, e whaamangako yang New Zealand. That 1982 Samoan Citizens Act was unlawful, therefore we should wipe it out. Because there is no point of us saying ilalo le Human Rights Act ang New Zealand. It prohibit le discriminations. But o kula fongola a se awa lainga a ve ese sa moa ku koela. A se awa lainga ve ese sa moa ku ngi ue ma ku kai. E mumusu e kalangoa ai onga o civil lawsuits. And this is where a country can take another country to the court. Okay, passion ile issue lea onga ka ke mafau ile ka ko ngu. O le si fo imea ngai ko kongo la written submissions ale mo se vangoa fa alewa. This is where our people are immune to exploitations. Yeah. E o mailo ingei pe o mai ka fafao, pe o mailo ingei e lo ngi siksengi sa moa pongi permanent residents. Uncles, aunties, cousins, mailo passport. Lela e alu ke whainga luenga ia ai mai. That is exploitations. So in a way, New Zealand government DNA are also involved in those type of exploitations. Se fa kwala ofisiri le manu te le se it's a bit of a off the topic ole pili. Ai ongo le upule wa fa nga inga malonga definitions. Lengo wakele me kukupu fa penei I nei ni usila Australia ia te lofu ma America. Ole amai o whāngau. Ole amai o tangata. E ka whao mai pole amai pole alawa. Ai kangor kangaka makua po se ungali ipo o ai ka ofi kusfolau. Ai o whainga ruenga ma. Mo ora le taimi wa fia move along. Wa fia move on ai lea tamai titi po makua ruenga kara wailin. Whainga ruenga on kamiki. O fiwa ka wanga kusfolau. O te le tua ia fo inisi tu lo o whainga ruenga le tua. Ai kele foi ri o foi au foi al merga. Lai la o we ele aloar tala tu o tu sa tu lo. E ai isi. E o mai fa pe menga mai foi au mala ko par ku mai samo. Le mera o ye wo muso mai passport me pena. Well, is that exploitation? Ole ase ole ale. Ole. Ja, sa fa so fi ngalo na. Yeah. Familia kuli ya ka wo ke wo ka fa mangale le ka on memo mua, no one has a right to hold another person's passport. Your passport, kusangal ko olua kangaka e mawhai lai yele right to the passport lea. The holder of the passport and the government officials, when they do their duties. So, ko kele fo kangaka o fa alongo ai. Ia ngofenga luenga le pora. Ele kula fonga le pora ele aise ele fa pe ke savali ya amelo passport. Ol fesili. What rights do you have to hold my passport?
Because ele isa o legal rights, mangkua o le passport is a legal document. Se longa lai fesili se leo, po se kangaka o lai whenga luanga le pora, o whiala o passport. You have to show it. A wha pēa la o lai ka au fie ngisi a passport o ngisi. You can easily go to, it's a criminal offense. Wow. You can easily go to the police and say someone is detaining and holding my passport unlawfully. Ia nga sauroro ngaka ia e kali o lea o va pele pa ngol kula fongole who is the holder o le passport. E paua kai mi e paua ko ngaka e avangi e mawhainga lako holding a passport pe fa pe o lau whangau a oe. Because yeah, o le documents o lau consent ma fai inga va ai kanga ka passport o lau pe la o le lau your right sa. But in terms of ka kanga ka ia malanga mai sa mo ma ale o mai fa pe le anko o malu mulu au mai passport. Fa pe le anti ia o mo ke sainga mai passport. Le mana ia tele fa tai sa. Le ta o balanga e ta o le me o le kupu. Ya, o le o kali sa u me sa u fia ka de wala ngol passport o property le malo. Ya. Ele kaulanga ngal malo o ningal passport. Yo. Ma taita. Au ke me al malo. Al passport o nel malo. So ele kaulanga ka fia ska ele kaunka fia ese travel agent. Ele kaunka fia ese fefeau pa fa pe ora ka fefeau. Esse kula fo. Exactly me le ko ele sa mo ye sa. Ai fai la utala. E fai la o kala o le kupu kele o le melea. Le o le upu moni ale na le ute fai atu. O le tupu o le tu ai ngā mea whapea. E iei o kei. Te i whakura o kala lea. La ule ta ua o la ingoa. Ia e tōla upu lo i ngā luenga sa fai mai fo i e si vaenga lea sa le liua mai a. Ia o ai ngā o latou kusa o le sio le tamaru to fine ia ona o le ai ngā e tawala pese fa upu e pese ai ngā tawala mai na nga le lei o umilangi kausanga o ngofo mfainga ruenga ai ka maiki e o ai le o ka maiki e fai account wa iai male ngoa o le frekua kong aisa mo kusa wa join account ai male ngoa o le ke lo me fai e la ki so la ese so la ese mai so la mai la ia ki ai passport ka wa pa ko fa iso passport ia lai na no fa ya tu le te tala lea e sa obi fa ka kala fonga ai makwa le ma ngai ia me that's exploitation ai fa ya tu la wana mana te mo fai fa so ta ai sa kala oi o ki nga ma ko we li mai ai ai mana tua mai o le te tau fai atu. O le whaafika uli mo le mawhai e o le o mai o ka mai ki asila ko ainga. Ainga mongi o musu. E le mana na o mai. Mo te ia o tatu off station sa upule o ngā wa mentioning ha upule o no te mana o. O le mea langa o kupu. O whaasa sa ai mai foi e manga o mai ai mori mai ngofo mai ai karangoanga i fai. Na toi o le ma toi. So le peia o le whaapang ka whaingo ngai kangaka. Exactly, asiat. Because o ngawango kia le freedom o ka move ai. And in that way, o ke loinga le is kai mi e whaanga ka ko culture. Le whaanga ka ko angu. Wha pei o so kei nga ki ngā inga e kausi, ki ngā inga le liu mai. E o vuila i mengi adoptions. E le o se contract le adoption. O oenga e malie e ke kango e adopt mal kangaka la. It's not like a commercial contract se ilonga koe kokongi ako kupe ma inga whai. Like e langonga whangongo. O ngai kau ke kalango le mea il mangua le ngā awhia isa mol kasiwa valua. E au anga whapea mangi usila. We have a list of complaints on how you exploit your people yourself. Sa orele. Sa orele. Nga whapea la ia leongi usila. Do you want to have a look? Ia ngā o mai lo le mangi suafa i la kofo o le kama whai e kūlei le ngai whamoe moe mo ngai kakangaka. Le ngai avea, e ave se tātou le upu lea o launga ruenga na whai. E te toe, e te ua ese maro si anga, o rou mawhauwhaua ia o ele maro si anga e siri aku ror kula whonga. Mara tuofo, e masari lo whasoa le vaenga lea le a taua ma Sauni, e lua tu ai ngā li liu ka mai kipo le adoption o te iloa. Mua,
O le liliu mai au pepe mea e whai marua kama. O le adoption mua ngā, o le a mai roa se pepe, whai marua kama, ua mokusia e reko yango mai ai o ua mai maurua. Ma le adoption ka akele le alu kai mingi. O kama foi le alofa mai whangau, se kauanga wakua inga. E mau su e mai se ruma ngai. O tau mo mai kamala ngā le ngai mea kai mingi. Fundraise. E nana upa yatu. E uma nga oma lili le agreement le fai. Be wale okay, kauanga vaku se kausu engi ruma ngai. O visidi. O aila e manguia ile ruma ngai nga. Wa visidi keli. O ai kongo e manguia le ruma ngai nga wa fayel malienga nga. Kamiki e makua o mai. Ruma ngai e manguia o kou pore ruma ngai e manguia ai nga le ai Samoa. O le kari. Mo le manguia o si yungari mangai o nga ko Samoa. Ai pe tai o mai lo ingei. E ngaka le alo fai kai mi foi nga le fai nga ruenga. E fai nga wala tau tino nga le te fai so. E fai nga ruenga lo mau uro e kamai e liwa mai kamai ki ngai kupi. A maka lo nga race le pao. O la tau tu la fono e fai. E mangkua foi la pe ngai sa ngo la le lo ka kalongo ngin me adoptions. Ai ka ua ia nga ka ko malama. Pe ngai sa ngo I kamai ki adopt mai o pepe. We have human rights I le kako culture. Pe nga adopt mai oyo e pepe, o loko ala fa au ka malaka o koyo. Yes. A o foila nga e makua. E o mai alva e ngala I ova pe esa o nga vai kama oe. Angalanga o leke o oe sa fa o oe kamalele. So in other words, o le kula fongo me fai e nga ve ese kangaka. Ai le ma fai nga o ese kangaka le culture. O le mea fai ngā le whapeang, oi, whapeka I kailo se kama mai whea le illa. Ngā ola inge ia lai, leanga peonga isa o ngofo ki roisi whakalngonga. E la iki au la au ia au Yes. Ai aongi ngalo ia ka koule ko ala wha au kama o kakangaka. E tahua me le ali e tau. Au. E ila ufa amu ia I kakaka ngā. Tati ia le tu le ai ila ufa amu ia, ola ufa amu ia. Amu ia nga ia walua nga. Absolutely. Walua nga whakingo manga. Yeah. Mo maina. Whape kai wai e le tu ua ila lo le whaafitai nga I ainga. Le vai tamale a pepe mea le fai ma la whanau. Ia wola wo soifua e le ngaka wa entitled o matulanga wai I me o le ia I longa so kanga e le vai a malonga whaasingo manga mongi. O longa puke. Ia. O le kamala le vai kama mai wa makua e mai sue le Fundraising. Fundraise. se wa mafua ono le man nei o le vai nga se mai le exploitation wa langa ata tu fa samo ino le fainga o le sa o le fai fa polonga o tangata ai pe a ka ufa yo fa polonga wa so ka ko ma fa I meo refugees ma meo slaves. Ma meo slaves ai ngalo ai o le ka ke faia o lo ka fia o kus fola o resi kangaka. Yeah. Ai ala le mele o lo sa e o kus fola o resi. O no e musu ele tu malanga. That is unlawful for ile meanga. Because a law e kango damage le property el malo. Ava pela kango sa saile no ingala a lu ka kai su oi. Nga e kalila ia lea. O le amo e kango I fale anga because o me o mangi kus fola. Lai ai, e wha afo I aku I se official malo, pe a wha penga I mawanga I se mea. O le malo I le responsibility contact le owner le kusfola. Le kangaka le holding le kusfola. A wha pelanga sai se silo kusfola. Complain I leo. Ia wai pe o le kele au kai mi e tau tupu I me e vau nungari. O le ferua iso. O fia yo kusfola. Nga vai no fia kama ai no o kai fia ngi no o le mea le o le sai ko o ai la e me ar vengo o le lost and lai ai tatere to e me ese ma ta upule e fa marulu ai nga o lo vai tamaina fa nau po le lava tulanga o lai fa maongi o la fu o solo nga lelei ele a fia o tou ai mo nai na o nai tangata le use and abuse ia nga uma le o manguia ai upu ale to tu mai
E kau whakuronga I ka mai ke rafsiku pe Samoa yo la tau matua po le ale me iai. Ako pe la fo le kai kai ngau mako kongi me nga whai ko pepa ma. Fa terrorist lole. O ingi keise swa peri o ko dau I lau. Lanta tatu maro no buku. A foi mai. E se maka upu o te fia ta Pacific ngaro sunga loia. E mese foi. O tatu champ wala ngol tai do fodo kama. Champ. O le champ. The Rock. Yeah. Ang o champ I me ka o debate. Ko I debate. Tatu maro loga. At SMI Hardware, we understand the strength and resilience of our island and its people. That's why we produce our own colorbond iron roofing right here on the island using the finest materials and expert craftsmanship. Built tough to withstand our unique climate, our roofing is designed to last for generations, providing unmatched protection and style. Whether it's for your home, business, or community project, trust SMI for quality and durability. Our colorbond iron roofing is not only strong and reliable, but also adds a touch of elegance to any structure. Engineered for performance, our roofing stands strong against the elements, ensuring your peace of mind. SMI Hardware, where strength meets style. Proudly Pacific, proudly local. Visit us today to find out more and see why colorbond iron roofing is the perfect choice for your next project. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le au nanga I te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po o se keke o le whaipoiponga maso whanau, e mwhaifoi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manau ia, ona o omi leo. Ona whiriwhiri leo le whaleoloa ma le nuu o lo iai le nei whaleoloa, mautinoa ua sa o le lei le whaleoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lautala, e o atu lava I le lima se lau lima se futala. Ona whiriwhiri leo o le upu check-out, e whamautu wai lau whatamu. Maratua, whatumu o whamaumau pe o lo swafa antoa, e-maili po o se numero le telefoni, e maisi o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, manatua, whatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo ilo ainga I Samoa, e alai se whi autustusia I le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher. I've done my bells for any test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Sully, hurry up! Stop mucking around, just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. E whaafele atu le taliu mo le proklame I malolonga masani I na ua tasi le minutio na awhale o leono I le taimi a mantou I New Zealand nei. Au tatou iei le proklame o le Tautai A'e. Ia, whaasoa ma le sunga le loia mai se fo I o le siampini. Sunga le Leiataua. O Leiataua le ilang whaafsili. Le na tatou au le malolonga I le ile watu pe te whaaleo I na wale se saunoanga sunga Sauni. Ia, o lau adoption leo ngalo ilo ofsiri. Ko mai kua adoption. Pepe por adoption. Ko mai kua pepe adoption. O se maka upu polele sa option ia pea. O le ke la kua nga maua I
Sangoanga ma pamkalanga kai minga sanget fianga ngai Samoa. Ai se ame wa lei o document sili o ka ua ma ringi me ka ka ua ngalo ia lele. Ale mo wa ko penga sangin mala vale. Ai se ame wa lei o nga on fa kope fa pe fo le pe fo ringa mai. O vale le nga ko ka e sangi documents nga ma sangi ko fe sofi mal vale. Le ale ka ua la mo ringa le fa ka ua inga le official malo a wa file mala vale. Sa o leia le saunga wanga whaalonga fo I rumors o le agreement lenga sangi. Nga sangi lalo le apa polingsia. I le vai fa le kula fongo fa international. Apa le polingsia fa fea. I lalo kusanga wako. Tamek. Kusa o le mele paka il polingsia o lalo inga I wings o le valele. Nga kua inga masangi. Ele yo I kokongu o se fale. I le vai fa le kula fongo international. That is the air side. The air side is considered as international, e cover international laws. E o loa lai ko kongu I o longa winga, o la le mawhai o ngā lako wha maongia pe o le consent lea kanga ka Samoa. Ngā whai ngō fia lai a lako, ngā whai discussion si lunga o le tamek, ma lunga le mele paka I valele, because e cover international law. Ai le loa lai ngiusila, 40 plus years later, leo wa iai yalo mawhanga ua Samoa, o lo malama fo ila koi kula fongo. Because it violates New Zealand international laws. O le mea mua pe on ka ua fo ele sunga ia atina eva ailanga submissions. Ele I whaia se referendum. Onga o le human rights o kangaka Samoa I lalo le siksengi. Ele wha apeo se mea nga whakanga avaku pe wha apeo se mea nga ele ese agreement o le alka mea vese ai. Ke lia le I lalo kula fongo pelkangia. Le neutralizations o le siksengi a kangaka Samoa ma kangaka Cook Islands. Ele kasi iwa lua valu. Kula fonga le kasi iwa lua valu. Nga neutralize ai kako as British subjects. O le mea whailanga nga wa iengi usila how we can best do this without a lot of noises. Because anga wha pea e whaiengi usila le awala sa o wha kemo kalasi. E sa kakau nga whaia Samoa. We want to seek le viwa kangaka Samoa. Therefore we are doing a referendum. I lalo for constitution na Samoa le yese reference. Fa pea wakako ka ngofi abe ese le kako sa lokonga o kako British subjects. There is nothing, none. Ama fa ila le constitution na Samoa. O lai foi violate le kula fongo le kasiva valua. Because o lalo o constitution na Samoa o lai foi prohibita ile fa ilong kangaka. A o kako foi o British subjects. Ele iai ia se kula fongo nga fau abe ese ngalanga finga ka. Lo lengi sila ava apeangi e fau se kula fongo e afia ai ko e lau, Cook Islands mangi we. A ngei nga wha kope ngi sila. E iai ngi wha makalanga ngo ka whaalongo ai. Mai I'm sure there are records o mea ngi I ko kongu fo I o malo ngi sila ma kongo malo Samoa. A o ngi nga o le case ngi I le court. Lawyers will use the Privacy Act e request ai information sa mai fafo. Yang kako vai loro pe kumu wale ofisa ko ngi le informations la ka kia. Po o fea nga saingi ai a o le al mea nga saingi ai fa kope without seeking consent ta kanga Samoa. In other words, what pe fori ngomai mama mo sile la ko mere fa eli mama Samoa. A whera le tu fatu ai tele tu tali wharau tele. E le vanga no pikia mai lau sau noanga. Ia le airspace kusor international a laile. O la mara mangi usila la ko mele fai. Ai le mama Samoa. Kusa e ko kikia consider au vaenga o lai sangi ngi usila. Yes. Fatu ai foi. Vai le popoko kangaka. And pe o le mele ofisilia ngia le sunga ya le yakawa. O lai malama ngi usila. And that's where ele amakanga o kako whakangoanga. They did it in bad faith. Ele I whaia ngi usila in good faith. And that's the other element o mengio kula fongo. A whapenga e whaia se deal in bad faith. Longa winga la o kangaka langa affect. Eke responsible ili remedy ka kanga affect. Ole winga na le ufa tu ka pika pinga fo ila le vaenga walangan manino o sunga ole fionga ya vui le mafatara no nga ila solua. Makuasa ia o ko ingo makuasa ia lena ia sau noa. E sa ole ta mek le upung fa nga mai e vui. Ia ole ta mek ko kongu me se ele va ele o fa for ka paka I fa fo mai. Ai e te aru ese mai loa wa e sopo ia mai le pora le custom. Yeah. Longo winga wa e sau ko mo sa. That's a land site.
Le landside nga. A o le o aku pingi kuku I lalo e o apa o le vaadili. O le simera le wo silingia wo mangiro mafofau. O toki me senga aku e se pepakas. Yeah. On kwasa nginga la wo benga ba. Ferka kolo ye sili le kai. And who was the lawyer sili? O lo ye sili. O ke le o mau kingo po ilo ya sili sai vai kaiminga mangkua fo ile fasolonga mainga sa lo ya sili ya le fionga ya Neroni. So o lola ia le pe uma pa kule si sa so ai. O ke lola sa vai kaimia o kula I mai ko filau. A pe uma o Neroni sa lo ya sili ngo uma pa ku. Walenga me I pa ku ngo le Supreme Court. Ia kia. Ole me voile pe nga irka whakangonga I le si vai kaimi. O I kungu ka kaunga separate ile lo ya sili ma le I lalo palmia. In terms, because a ko va ainge I records ang New Zealand records al palmenga ang New Zealand lai lunga le archives ang New Zealand I whamau maungo le Hansard. O le ka ngaka nga driving le pililia. Ka siwa valua. O lo ya sili ang New Zealand sai ai. E ngofo mau tun whako a mangi e mea lunga whaisang kala a le lo ya sili sa layoutinga a koa le liko analysis ale malo ele mafu anga lenga manga o malo e ese sa mo malalo o New Zealand ele ima fai ele mai o mal kaimingi ele ima fai le malo New Zealand ave ese sa mo mai lalo pelkangia we still British subjects ele ai se kulu a fongo New Zealand ave ese sa mo mai lalo pelkangia as British subjects e ka ua foi la le malama not as British subjects e orka ko malo si anga I o pelkangia a o le British subjects I kokongu o New Zealand e base I le whakongunga le kupunga au mai. Wai kai mile o lai kupu ia le vai kai mile o kula whonga le kasiva lua valu ma le kasiva valu. O lai kupu le grandfather Charles, King George V. Yeah. E peila o sangoanga a tina elanga ia fo submissions. Ua kou contempt le court. O ai o nganga le court o le court a le king. O ai o nganga le palemenge o le palemenge a le king. E le ka kaunga kou ave sea le malo si anga o le court. E fai ele fai unga le kula fongo nga fai ele kupu masaingi ele kupu. Wow. Ia sa roa le tau. Nige ngai ke le ame ia wa le fo so powerful. O le si me fole lo ke le mamala la le banga le Sauni pa kamfai fam kalamai. A fai upa si se kula fongo fa pe le palmenge ngusila. E ka kaunga saingi le Governor General. The power is to the Governor General to sign the Parliament Act. Pole ale viu ale Governor General. Ele mawhaingo nga wha say no. Because I ngai remove ai lola ia lea wale uska ia le ionga kiuke. Pia lea malo mat palmingi Samoa. It's just like a rubber stamp ia le Attorney General. Awa pe wa pasia mai o longa winga ele mawhai langa whai se opinion ala Attorney General. O ele al Governor General. Nga le saingia. O lesi au wala e mawhainga nga utilize Samoa le issue ngai. And we still have opportunities. O le whai ang New Zealand. King Charles is coming over to Samoa. We are taking up petitions to him because his grandfather signed the 1928 Act, signed the 1948 Act. Leanga mawhainga neutralize, o le key word of neutralize. Kusa o ka kou o ka ngaka Samoa. A o whai mai le kula whonga ka sivalu, a walu mal ka sivalu. Wa avea o kou ma British subjects. O le ki ngā avea I o kou, that's an ingredient. Avea I ka kou. Ma 16 New Zealand. A ave ngila petition whapenga. Pi lai na kwasa si Charles. A vaiangia o ma malu whaakup. O le petition lea Samoa. Ele whailong ka ngaka o New Zealand. Ele ma whai King Charles nga whai se whakongunga. But it's very powerful. O kalangoanga whapolo kiki kua. Lawa apea ngei ia King Charles ile Governor General o New Zealand. What is your view? You know, o mea ngei mo ke le whaalonga mai perkangia, pa o le iai record, o kula fongo nga saingi o grandfather, le head of state, a New Zealand. O le ka oko mai kula fongo ngi, ele iave se ale pikanga Samoa, o Samoa we were a trusteeship state, I lalo o le whakongunga ma le UN, anga ave ia perkangia le ave ia New Zealand. A oai o ninga New Zealand kaimingi, let us talk about, o New Zealand o ne perkangia.
In a way, o le kako head of state. E au mai pelka ngira whakongunga. E kasi ala wala mawhai New Zealand, and which is e le mawhainga ka ngofi whai. Kasi ala wala mawhai New Zealand ave ese Samoa. Ave ese le head of state, make and write a constitution. O ngā loa la le ko yengi ngā whailo le constitution o ila ko ngā pipi mai yang New Zealand I lalo o puleanga wha pelka ngia. E le o koe wha o ngā inga. Ai a mawhau fuilan mele manga o ia le il malo ka mingi. O ngai e mita ile agenda maoli. Ai le manga o ilan malo. O la ofisili. Mana ia I o le vaenga wa e o la ofisili. Wa o kere u whatupu manatu. E mawhaila na whaapea o lea e stand le ungo le Privy Council. Can we say that awa o le unga le Privy Council nga au mai o ila ko ngā soifua mai penga whanga ngau mai le kasi varua whanga kasi whavalu ia por whaiva fore so mo yulai I January. Siksengi malako descendants. Ai au mai la le mea ngai ka unga upholding New Zealand. Ai o New Zealand whaile do a completely different act. Yeah. Ile varua. Is it fair to say the Privy Council is still stands? Kusa o lea, e mawhainga ku whapea kura ila ua woso mai ngiro o mawhawhau. E mawhailanga whapea kusa ka argument. Hey, by the way, e se ale mea ngwhai mai Privy Council, e se kou mea le ua kou wofai. So therefore, e le whea ia I mea I e lua. E mawhailanga whapea ku, Wangi ke waka ko kinga inga me ai aso nga apala ya sik you sis. Pato foi la tal ai aso nga apala ya la fa nga pe ale unga le Privy Council. Yeah. Nga try is esi nga. I don't think nga try is. But se kali ala ofisili onga o le fa unga le Privy Council nga pe circula fonga lo kasiva lua valo. O kula fonga lo kasiva lua valo. Sa fa le nga inga kasiva fa valo. Ar kula fongo kasiva whawal, ngā wha mamalu ai ia inga I lalo le kasiva lua walu. Kusa e mo inga wha apea mai, ua leo koe whangaanga le kasiva lua walu, a o ilako umanga I lalo le kasiva lua walu. Lea e protect te kasiva whawalu. Kula fongo la le kasiva whawalu. Lea fo inga wha lea ngā inga kasiva fiku. Le kasiva fiku la le kula fongo siksengi. Kula fongo ngā le kaimingi. I lalo le vaenga sifur kolu o kasiva fiku ki lia le lei. O I lako umanga I lalo kasiva whavalu o loo puipuia lako aia. Their right. I lalo le provision ne sifur kolu. Provisions full, poli sections full kolu. Sections full fiku. Laifai mai ei. E revoke lo siksengi. Pe awha apea nga whaanga oi. Awa ka ngofi lola ia le malong iusilanga wa pasir kula fongol kasiva valulua. Ku uai le se furu fiku kasi si. Refer le kula fongol kasiva valulua kanga kasambo. O le argument, o the legal argument inga, nganga oi le whaingo le siksengi Samoa. Oi a sangi le kupu kasiva lua valu, mala kasiva whavaru. A wha meu mako ka angofinga oi le siksengi. Because fraud is the key word ngai ei. Au mai loala le kari o lofisili. The Privy Council's decisions, nga sui le kula o ilenga le clash I loa ia ulu ia lua, the judiciary and the legislature. Because ua whao ngā ele palemengi ang iusila ia the supremacy of them to make law. E whaale au ngā ingai le whai unga le Privy Council. Okay. Ai le I mawhainga lako ka ngofi e whao ngā le kula fongo ngā. E whaale au ngā ingai peon mele lua valu, wha valu, fiku. So ingala lea leine sa noa ia risunga lo ia ya tina ituluso fasiat. Contempt of court over inga le government of New Zealand or the New Zealand. Ai court ongo le kula fongo foi le kasiva valulua. Sa oka o la submissions. Le conventions, international conventions to eliminate all racial discriminations. Sa ingia e New Zealand ele kasiva fikulua. Mua saingi le agreements, well, not agreements, it's a conventions. Ratifying New Zealand kasiva fikulua le conventions le alau ke le whaiang kula fongo whailonga kangaka, discriminations. Ai o le valu lua whai kula fongo whailonga kangaka.
So o ingala e loa i o kasi va valua. O lai kule ea. It's a contempt of court. Ile kasiva ile faiunga le Privy Council. O ngā avengi lava pea o lenga e agree ke le whaiangi kula fongo e discriminatory. I le conventions lenga e sangi ai. Pe huilanga mali e le saunga arkai o le HRPP la ko foi submissions. Treaties and conventions e ke sangi ai loa. E sangi ai lo sea kungu. You are legally obligated as a country to uphold them. Agreements, umang sangi agreements means nothing. Ole mea vailanga ngau kango ka ue lau submissions. Because e ka ua kwa yang usila. O lewa, lenga, o le kōkula fonga le kasiva valuluanga kou solia ia le conventions lenga kou sangi kasiva fikulua. The international conventions. Ole te lela, ole avanoa o nei mea uma. Ole atangia mai o le kako whaikuko o mua. Whailan whapea tule e taua ma Sauni. O le tātou whaitoto o mua le iai o le o i le pili. Kako whaikuko o mua nga. A whaale tono mai loa. E tā pena o tau o lo ia. E tau la mua i le aveinga o le maka upuri. Absolutely. E marka ko opposite. Lenka mo for sangwanga sound. O loke vai aku ili nga yo ya ma lo fasela ko submission pe mai langolango maka upuri. O se apango le leile por fainga malo. Pa fa i ulfongo. E fai rola se la ko submission le i kupu. E leo fai ungo fongo. Ka mi kongo ale fai le apa. Ia por am ka ia. Kakala ia. Kakala ia wa e fa kakala ila ele. E fa kakala ila le fongo a ko mele. O ke lo i ya la o se la unga usu mua le fa palang. Ia. Waka kau. La ia driver ile kupu. Wa leva nga mai Samoa. Wa leva nga fai mea valeangi usila i Samoa. Fa fekai wa e kaungu mai. O le mako request fo ilea. Ai le kapala whip. Ia lau ka kounga ia mka upulola le fasinga ule ngal malo. And I hope o la eva ai le malo Samoa kai mingi. O ko kele ois kanga ka fai mai la o mai umala o ila va ia la kungu. Tasina fa fe easy fa mai o le mass migrations fo ile ma le o mai. Kele kanga ka Samoa lo i fa fonga ilo la ko le Samoa. Pa e kele aku ia le pengifiki, like there's a lot of benefits of us having the New Zealand citizens. Ngai lo le mele kupungi. Pe voila nga maua isi for e-submissions. O mi o le kiu e kausu ele visa e sawa ingi. E fai o le kaunga ka. A o le ka kikia ia legal provisions nga fau yasola. O le kalinga. Mai la ava ai e fo ila kulanga le ava pe e manga o e sau e fai a onga ingei pe whainga luenga ingei whale mai as a nurse. A koe fo isa moa la ave fo ingisi skios fo e aki nga ele akungu. Ma o le kele fo i o kangaka la a malanga aku malanga mai e o ngoma se visa. O le au aku fo i ka whawhau. Our main industry is tourism. Yeah. E le se problem o le pulanga le ia o skari mo sile le ispa fikau. Yeah. Ele o fai ki o ingis. Ele o fai ki o nis. La mera ke o fai ki o fo le o mo sa mo mo le o ka. Ia male sainga mai sia tunu. No ingia. Ale ata migrate mai tātou Samoa fa mai la ia. Ia Cook Island la le sia ku fa ka inga. Ala ia Cook Island la jojo a o tanga to le sa lo to le o mai to e lau la ki nganga ka mango ko ngai ko e lau le sa. Ele o fa inga for economy ngusil. Na. Ele o fa inga. Ko e lau Cook Islands niwe. Ele o fa inga ele. E koe pa ia ka ko makai ka kōrima. O te le o loa i lo ma fau le tau fisili atu. O te le loa walanga e. O ke le vai o kau fisili si aku le e par fisili ngai. Ia ai o te le o ready for ile taimi nei e vave e a fea tau te ia e ko inga whakarangoa walanga se i atua le ta is furuitu la por kalameno ua lori matala no. A o fisili le kau fai. O te lei loa i sola tau mawhau sa iai. Po o le a kongu le lako mafua anga momusua i e karia. E le eise mea la aka kokua i a fuawa i korongi kulo wa suli o swafa wa ai.
Ka kou kua ia la kou sai ai. Ia, wa ku ia le contempt of court ia au ka falea. Ai ka ku kalango ia la isa mo. Le na maua le tala e le imana o va ai ona ola sa nga senga fa nga senga se. Ai sa ka kaunga nga fio mai ko fila weki ale sanga po ai lava ngisi ngala ko wo le mana va lili. E fa pea e momori le avea i oi inga ua len le ori ia. Koi fo. O le i maua se e le mo se finga ngalo lango le e ma e le rungo sa mo whatsoever. Ai o ku le ori ia. E se le mea ua fai. O la fesili lo kama fau. O le a kongu fa ko fala inga ako inga ngeinga o nga mafuai nga la ko ke inga. Wa a fai wa sala uka. Uno wa fa sa mo a sala uka ia kongu kai. A wa sala maingi usila ila ko bad intention ma me uma a. Sa ka kongu kongu pe ala ia fa ko fala inga ko filau. Ia o le mo fa rongo i fe makula epa. Pisa nga mis ka ko pe. Ele tope. Ai mai se ka mi kongu le o le nga mo sa mo mai fi fanga le nga mo mai e su mo wi mai. Kongu. Ai ka fi kongu si ka fi la fa per ka mi nge. A ko ka fi lo wala nga le wo. A ka fi kongu ka mi sa mo mia. O le mo mia nga ka mi nga le ni. La nga mo mai nga bela ka ka fa fo mo mai fanga le. Ai poloka lo le mere. E sa ola lo si. Ola kongu la me sai ko inga nga le inga. Wa le wa kali le me sai mafofongi usila maybe o le economy ala tou i ke ua paka ku kalu ku mu vale mai o tatou mass migration so on and on o le fesili ko inga o le a le me ko mafofongi o le me mali ve pe va vai mankua ya ka o foi ka is ka fa ngonga me your foreign aid from political point of view ava pe ngi o mai ngi fa pengi sira io le avaku kupe fua ya o ko o le wo mai kanga ka inge fenga luenga. I strongly believe sa mafau a o mai ngi wale justify le avaku me alo fa ka kupe foreign aid le fa pe kinga e le kungu. So e pe fular ka mingi e sa o ela usonga penga se fa unga fa ngi usila. Or kai mi kongo aran kula i meila ko and even 40 plus years later saka kauang la ko ma fai fi ngau yang sila fa ngale ma lo sio ka ko lo yala ye e o mai avele issue le ko e kaule fesili for malo ngar fai en malo ngi sila just let you know we're taking you to court for violating our rights under this prepare mai o mai kali la fesili ko le court ko kele kala ngol pal menge ko kele kala ngol la se apa va lele ko kele kala ngol ise hotel ka ko kala ngoi lu mo famasing ai ma fau ngi ile ke lo feso soangi ava ku ka kupe ele lo por mafu anga wa o mai lo ngi wole justify le 4 million le la feso soani to ni usila te lo le si tu fa le to nu wa o ngofo ngi le al tawa pe wo wika mo ia sa ila ka mo o Elvis mo dia nga po ila nga live waki nga mai maro mafaufa tu lo wa se fa kula le de atau o le ala wa kama mai ngai fa nga wa ko inga ngai nga ma wa kupe nga wa kupe malo ele fia siki sengi le nga la sa furi fele le mai ma o nga ya ko fafu o como mena mele ko ko mai o maro vi le la ko ko mai ai marki nga ro ma fa sa o ya ko ibas o le tu le fe kau ila nga o self wa musu e maua se ava ngo ka ko ma makikiva o ngo po sa vai makua ka ma fai inga ai fai misiruki io ele ise me inga ile popore a lea makua a piu sala ia kia uia e poko leanga le uri lea e makua poko leanga la ko inga kuno po ai lava oi lava a fe makamaka mangi ko fanga umangi sudi e poko leanga kere ko inga e sa o leila so ko waka mamai io ko waka mamai ma ko kupe nga kai mer maro nga fa o nga mai o ko wai ko ke fa mai fu ko lava fu o mer maro nga fu ai Ako fa mai fola ko kau kuare ko kong.
e whaatalafonga. Ai, e le manga ia. Io, ele lava fo, ele so sanga va ke ngosi testify ele me. Na, ele lava. Ele kai lava. Ka ko scoresipinga mai, ele kele. O anku pese kele. A lewo, kuso lewo. O le fa su ia ele wila bil vai male, mal ka ba. Ma de train. Ma de passi. Kuso lewo fa ku ngosi la, mai le a mai ka ba le nga o ko se ba ku bil vai le ma o. A foi lana mantua mo afu no fa tu tarnei. I loa le ko inga ngi. Le nga yima kuila epa. Wai a mai ko kongu le mele. No na loa na lato i loa le. E pengifiki PacificEzy PacificEzy. O la ko le lunga ore. Pai fa unga. Lai ko le fa unga. E fele le mai wai fele le fua mai ku per malo whatsoever. E a onga nga nga fa onga fa fola ko la ko fa ngau. Ma fa ngau wala ko fa ngau le la solo mai yar manguia nga. A le la ole fe kau ia mama ko wa ma fu ai la ngo le lo ia foi ma. Tato. Tato. Ia onga ko pe Samoa. Le nana ta fa yat. Wala nga fe kau ko ngur kai mile mangai e ma ku nga kai mi. O ma fu ala la wo fe wa inga nga uso ma ko fa finge ma ku nga kai mi sa au la iki ma kala vo foi la ko e could have benefit from it. Le la o sa fa solo nga yo la ko ainga. Kalu le poko reanga o ke musu e fai upuro la u e poko reanga. O ke mi foi le miskai ko inga. Miska kope. Ia, o manku o fa so per cara le fa pesa fa mo inga ke ko inga me fa pengi. No nga ke le fa sang ye part nga play ngai me wa. Yo ngai ko inga la ko ya, isa pa kwa ya mai ya ko inga mai fa foi. So kupe ku fa fo penga nga fa ya ma mai ko inga fa foi. E tio ma ko ngu ba ko so sangi o lo venga la kasinga me le ale ngo so ko is ko ngo maliu pengo bien ngo ko ai la ko yo ba be ke ko ai ka ko mali ai se fatura la utala wae nga umma le vango mo nga o le taimi le na to langa mai ai le mau siksingi le maka upuar nge lo marco o nai to ina o i kongo par menge ya anai ai kai fongos ko ingo pura semi ile movements le nga fai ingei manga ingisi o ko ing le la sa ma wai la le vango ko o power ka ko ka mostui yo ficar ba nga ya pula i wa of pula en kolosi yo flores ena no mai atu au vai na ko sa ngai ko inga le nga sa wai ngai sa fa i lu more ole io o ka fa i lu more mai ngana kala o ka fa sa sa o ko le ya enana ka fai ka fia ka i solo mi mo kai ale ata vai tu la to sa unil nei taimi ma to tau fa pili me uma ma to tau pe e sa o io se fo ala mea o ia o se amo e fa lava al ka yo lefi ole makua it's too late or too late sayanga ia le pawa nga yer kai ole kungu sayanga ia foi le pawa nga ke fa kungu ele tini tini sayanga ia foi le pawa e vel maka op kong ol parlemengi from the executive point of view mankua e fi le executive le parlemengi maka op fa kangoinga fa kala ngo kong ol parlemengi ia mako isa mala ma fa alongo kong usila ola wakala ngo mar 6 leve sengor 6 ya samo unlawfully el parlemengi samo esa ol leal ia lo manga ya uia o ke sau mai le pa o ke sau mai sale panga but I stand on principles. Do I benefit from all this? No. Pa ole ka ke faia la ka ia kaukua ingai kanga ka Samoa through fo ile awala ele o ia ula yes o ke whaangoa ngoa ia la kou sa ia lewa i kaimi pa a kongu sira mea lea li ia kanga ka la koka ngofi e koe langa ngai mea o le fio mai la o le sumar sunga ia kula epa mai la kou fisa malanga mai maybe they own explanations ile a kongu po le a kongu alma fuanga ngā lainga saingi I'm sure he knew inside informations. Ile kai minga saingi ai ia Samoa le melenga ko mau tun malanga vaenga. E ka kau fuilanga la ko fa maka langa mele ko. Se mafu anga ngala ngala ko le ko ila langa. O ngai faila o kala.
E ile vai kai mi sa ka pe uma vai kai me lua fe mal kolu. A ole kalangi sa fa alungo ai. Na songa sasar so fangua ua maki. Yeah. Bayang ya mala fiafi. Ia why now? Ava penga make so fangua lua fe mal kolu ia wali wa fofu. Why now? Ale la ke mai rungo me maki. Nga sasa ele peso fo. O le wa sau mos ke rungo si me upipi. Le na fa ya tu le wingo la utala. O leanga maua o ngā vangoa. Yes. O lana fora sanga umi fo ile sa fai. E pe e kusi ale lima ya ile taimi o le totori. Sorry le aloli ia va ai. Ia markele angonga yo ko ki api ka usa fu kale fe pise campaign or paro ka ele me nga mai e fai ma ka awa ana ia te ula anga saula admit. La zo rufinga anga saula ile mangolea admit lo. E fongia. Fa ko fo nga saua fa ko ese lo. O ke sau I sit before ele panel to say sorry. Ole olu ia nga kau whaero lea, olunga ole li miki fo i ore mala ukele, nga kaimi wa rush mea uma. E sa ringa ngor ka miki mako sa vai. Sesea mea. Wale rush le bea. Me langa wa flash mea uma. Ele, fetu ai fo. Se or ka nga kai, langa or kalar kuspa ia. Fa mai, e paua le fisi sila i le kua nga o le wha mawalalo ma le loko waki nga. O le uanga keke. Ele upo le ko or kala ngar kusi anga sau lar ko ya inga sau fa i roi lunga mfapea I am sorry you know kulanga on oaua o va ai nga oaua o ko filau nga Ke le power ole melo esa ngoi because and now I'm thinking if he stand in front of the panel nga liu mai ko le ko it was my fault. Sa o yai o, sa o kai foi. And I admit. Yes. Okay, le ifaya lo kiu ke kaimingei, but please give me a chance to do the right thing now. Fa sanga lo iluma ile panel. I fail panel. You have to note on your recordings what I just said. See? E ola le panels. E kalangoa kul palemengi ang usila. O le fa makalanga le po le sangoanga le al kai sa mo sa yai. And he felt he own explanations yon kangaka. Because sa kako falunga kai misaka kai o foi saka kai le kung. E powerful kele ia lako sangoanga ongole or kako vai foi o kai nga kofi le kung. And I think pe lua mingu ke pe that will be so powerful ile komiki nga mai. Because o leka o kuai. Lo foi lo admit ele malo Samoa ele fai la ko kiuke. They actually betray ia kakangaka. Yes. Because ola ko sala ko kango fika ko so fa pa kolo ia maka upu. Without doing the right thing, ma fesili kangaka Samoa. Tell us what you want to do. No le raise ko fa pe mo asasa ko so fango makela sanga sasa. O to mo mai le o fa ko ela. Mai ga ia fa ia me. Yeah. A sa ule kusi le lima. Langa no to ya lu kara ko nga fingo ko fa ngolongo le ia ila. O fa pe he was part of the administration. He was or is in fact the longest prime minister of Samoa. And even in the Pacific. In the Pacific. Ele ole avangola le I say sorry ai loa admit fa mawalalo. Makaukingo. And that's very powerful ile va ia para menga New because la fa pengi New Zealand ile komiki le para menga pero melango fa ko o la nga sau le fionga le sa vem para sa Samoa and this is what he said longa winga langa ke lo le ia langa menga fai o ka ko le fa fikauli sa ka ko nga anga le mea kongu sa ka ko feedinga le mea se ia awangi ka kala it's like your admissions on the grade. Ia te au. Ai se mea ka kaunga koe whai e kuila e pā. O le whaasao le mea nga se. Yeah. Aua le alo. Aua le sue se alo whanga. Ai ka ukingo le solo ka malo. Mau ngā fo ilo ile genuine no longa alofa le kungu. Whatever words we say is genuine le whalongo le kungu pe public. Because he was in the public.
He's still in the public. Pe faisanga public announcement, part of his submissions ile pili le kamingi, he wants to add o ke whaamalia kule kungu. Fias full kausangalenga o yei kokongu, ma kausangalenga o palemia. I failed you. And I misled you. And now it's time to put the record straight. Yes, Samoan people are British subjects. Samoan people has full right to New Zealand citizens. New Zealand join me to do the right thing for the sake of democracy in the Pacific. Well, I suppose kakomori savari ore. Nei tele. Mola ko fo no fainga mo I na bongo fainga ngor ko I. Ya me se fo I se mola bongo karma ka ko fainga malo se la ko fo I fio ko inga mar kupu pa malanga ki oktoba. Ya ma ola nganga ka ko ngaru ka ko ngare pa ku manga. Ya malanga langa ka upu ka nga ye ka ko fainga malo mai la ko fainga. Foi fifilingo. Ole tele yo le mata wale o mawel kaku. Ia po mafai na fai atu o tele fingo ta o mawel ne ia fiafi. Ola ukala le ore kele o mata upu mana naia. Ua tupu mai. I tuatu ole. Alu ke vai kuila o messenger. Ole tele yo tangata ia mo o mia mai lau ngu melari I lau sunga lilo ia. Alu mela office. Iyo. Na familia ku le kako kungu olo o ele mafaingo ufakalngo inga. I cannot do a thing. Onga oloke lalo le sengia falkupe. Falkupe. No inga na faina nta lo nem faina fai. And then I will refer you on a conflict of interest. Palai conflict of interest dia olu. Le o fai esa moale ai ko ki fai. Ole what ele fitu. Ala ngoro visili de o visili tuai. Tato me ia se lo mal mata upor pili. Yeah. Fako aka ko ko lo ke a si pe umal tato fio inga mal national ne aso aso tolu se fulu. New Zealand first. Oh sorry, New Zealand first. Ila tolu se fulu ka ko kamo va sa manga ia. Ai e tutupu a matangi li wo va ai ko kupu a ngai me fo de manga ia yo ngai. Tro sio fa fonga mai ia na vai ngai le fai ka kala ko inga. Wai e kaule fa longo ko inga. Ai e kelinga maka live mai spire ko inga. O e ka ukara sa ole ama ia. Ai to e foi mai vai ngani passport le na umai lo le o ke ro ka ko over marka ko kai mi ai faina. Le la fai le over ka a misa I langa. Ai e le issue na se ko ki ar mta upulo na fala tele le lista fa so. E le issue le mo di ar sunga ya sem le mta upulo Samoa. Ora kasi o le sionga mo dianga. Fa mai e lima e passport koru fa pe lima ia passport o Samuel. Ai mana tuele mo le mau se mi lunga ola o fa tata nonga proclame nei. Na ia tau tino ai. O ia sa fa nga e leo e fai ma informa. Yeah. O informant o le ka ungoro. Inform. Ona muri ane le nei masina ntalu wai na fa maonia mai ele sunga le malo le sa ve malo ia li o fa tau malama. E mongi fa maongi sa wanga Samuelu sa fai o ia ma informa leo. Sa successful for isi o cases na whaonga ai. Ia Samuelu e leo. O mai le morianga le ka ua mai e kele kus folau Samuelu. O le papo lenga nga le one of the reason le musua I talai tua. Mai e flight risk Samuel. E kele o nga passport. O le vesili la. How can a person obtain e ongo relays le mele as an informer I le whaakele o passport? You know, o ka mo mena o fasili le to. O le kalimoa mua il passport. Ava pe longo ingo passport Samoa. Passport Samoa. E a fia I leo le lako claim le. Ongo le fesidi o inga alo e pala il passport. E a fia e fula le official passport Samoa. Ongo o mea ngei. Informers e le kai be at the front. Always are you behind. O leo foi la linga creating a fake document. Ia mawhai inga whaile passport a Sam. Nga up front la leo il malo le official passport. This is a fake passport. Ia sa unga lue foi le QK as a surveillance. Ele isi se senga surveillance male it's a spy. Yeah.
inga New Zealand. In order for someone to have 2 passports, because it's same face, different names. O le maua lunga o le threshold e saingi mai ai se ora. E mawhai inga whai ko inga mea whapea. A whapea ngi la nga whai leo Samoa for the purpose of collecting intel and for the purpose of solving some of their criminal cases. O ai inga saingia le ora lea. O le ale kula whongo nga whaanga. A o ai fo ila ngā lue avile applications e apalai le passport. Kusa o leo ka ngofia leo koe ka ua ko la ko nga whai a umamea ele ai. Wow. Because ele I alu sam, e paual mea ngā alu sam fight, which is very common. Ngofo numal camera po leaka. Yeah. O fōringa le I. Ese uma ingoa. O ala requirement e apalai le passport. Me mua alo pe whangau. Pe whangau ma leaka. Pa kumula applications AVO. O ai fo ila ka ngaka I e kongo le passport officer Dion ma leo. Because e alaku whapea ia le passport officer. Ko sa fōringa o kakale le ese ingo. Por kala leo, this is the order. We are running operations. Yeah. E malia ia ke au pe whanonga isu nge onga ko so lela amaka anga ko e vange mai. Mea se sa whaia. O ko inga kakale ia Sam. E makua e protective lava pe anga whapea New Zealand, Australia ma Amerika. Le involve vai whapea. Let them go. And cut the deal. Because o lela amaka anga iloa I. Mea umai. Le ele e leo mea yanga whai kokong. Yes, e easy kai mea whaanga I law enforcement, ia techniques ngai. Ngai mawhainga mauai ka ngaka I mga omia mongi crimes o lai, ka mawhai resolve. But it was one of the tools you guys use. Now after using that tool, and you blaming the tool for what? For doing a good job. I mean, e malie pe a mawhau ia ka ia for experience. E sea whai and I'm very cautious o laka fo'i ngā luenga sa iai, the level of security clearance ngā. Yes. O mea ngai o ai. So le winga la sunga Sauni. So a possible under a special operation. Yeah. So e mawhai la ngā whaai poipo le mori maua Samuelu. Le ngā whai mai o ia sa whai ma informa. Confirm me li'o. E mawhai langa whaapi whaakasi malemele o koe kua ia inga ia. I re kele o ngā passport. Ai ko sa e whaeakangia mai sa le leile mafua anga. Yeah. O le special operation na leo. Ngā whai ai passport nge kele inga ia uange I. Mai o passport fo ia pe 5 ongo fiku valu passport. O leo e holding. Yeah. E le holding e samang passport. O a lava instructions e avaku I operations ngai. O lau passport e ke travel ai kai ao lai fia. Yeah. A ka le fia wa I o kango le I lalo le mat lai el passport ngai ai malkupe o instructions nga. A SFC li vili mangu mela le ke le fongi ngai lalo inga. O la kou langa whaia le langa whaua le mea a koangi. E pei au le domino effect whenga nga palasi e lalo vai le folasi. Ma ele foi Sam go passport se van. Ka foi leo. E sa wai sa ngi ngai ka ngo umala vai leo passport ia ma ave kai me ka wai ma me ari. Yeah. Pana tua o le sifa nga o vai nga fa pene. O le tūlanga fo ile ia meo kengi ma meo me fa pena le au I wai pe tele na fa nga se mi tūlanga o drugs. I raid fo ia. Ia la kula le information le vai nga lea. Pe ia o se. Ai avaku I le information le mo mai ora su ia le o se mo John. Confuse fa solo ato ala ir pui ngor kanga kale le fa ia le nga. Because of the protection nga le when I was in that type of work. Kele yo kaka, kele lo kaingoa, a whaunga several IDs. Passport is like a very high threshold. Because ele ka kau fo inga ngai loa le simakanga duanga. Me e whai le simakanga duanga. In case wa violate, like in New Zealand, in case wa violate Privacy Act. A e whapea lau leke ngo fo ia o early spite. A whapea mpei umbango wa ia o se mea. A ele oa. A le lo posisi o ka sengi pe a. A pe, mai lo waiti.
Se ilo malai tiva pe, sa ola ele ole ngoa le. Ele o Sam. And that's very huge e provai. Ele o ele ale ngama ko whaalongo. Penga pu e mailo waka I whea wa pe mai o le inga ingo iai. Ai wakule ingo wale Sam o su. O le foi la Mana, o. ioi. Le foi la o mai se manga kua. Maybe your passport ele intending a travel like. Nah. It was intended for IDs. Yeah. I may deal like drugs with penga. ID passport e fellow ye. Ole kele every spy is in New Zealand, even Australia, ma kung uwe whanganga I meio undercover techniques. They have more than one IDs. E power kanga kaleilo inga oilo inga. And sometimes you never talk to your family about what operations like yaloi. Iwa foi mo puipuinga, peila vai nga lea. A o la le kalai o whaafaka inga o ai le master lai o o Sam le ka ua kako. Ai moria mai ai esere ingole e mai leo. Le ile o Sam o junior. La u fesu su ia I ma va koi me ai le lo la ai pui ya tangata lava le nei. Le ki o fa mai di mongi le ba ai fa kasi le. O nga ese pona I tinga le Sam. Ai na to vai atu. Senga o me mari senga. Kelo, kongia inunga la tamalanga le si para bilo kwa lama tanto me. Wala va wo marka ko. O to my Oregon. Seattle. Ya o kere rose ai ngor America mo o kere I inesi. O a uma state la jala ja I Portland, Washington. I Oregon. Inga Washington a fifio I fotato felo ai fa mo le na le festival. Samoan festival le fai inga I le aso super tolu. Aso super tolu. Vaso le ka fira vaso fo. O le aso to na ia o to I America. A fio I fo pa pe tela tane na tato felo I le sisinga fua. Ia asia fo I pito no ia por state le Oregon. Ia po fia lava le tela te ai mo o to Utah. Ka ko weva inga Utah. I le vai aso la vaso o ai lo naso for Riley. Ia I le fa mo le o le tatou fa moe fo I Utah, o le a fa tau winai, le tatou mitiafu o le Tautai A'e. Ia. O ko uma le sa tau fa fesili mai, ma tau nau mai, po o a fe ea fa ka wai ka ko mikiafu ma tūlanga umai mo Amerika. O le a available I le tatou fa fianga le na, ia, po le tatou wevanga na I le aso se fulu, is that right? Yes, July 19th, which is the following week. Tatou te umana Utah I o fea fo ila I stete ma pitonu la tala te Utah tatou wevai e mawai le tatou mitiafu o le Tautai A'e I le afiafilea e na o le lua sulu lima kala o wevai yo iei o I ero kere o alu ke ngau Ne ai o kere ngau awa anga walu ngau se lau kala langor ka ko ai awala o le brand fo ile I tatou mitiafu o le matua le lei. Aonge mai mami kia fuel. Au le mise mea. Lei o le ai wala are rua. Okay no, po le al va maus kekengi. E mo kwa mea fua la vai ia la ko fu lo ngau mai filo ia oi. Ai mo sa ka mai ka. Va po le al ma. Sa wa no. Ame fa ko le karo fer fikule fa ngi ma sa fa Las Vegas sa. So le o kaka mai Florida, o kaka e kumu mon malai. Ma faula menga. Ya karo fai. Vai se malanga ke o le si malanga e be le tio mai ya le ya ka ai o ke skula ki. Le va fasia ia tanu rua. Le va fa skula ki. Tanto malanga le na walanga o le mana ia. Ia o na ia va no la ia ka ke ngau mo ngai kanga ka ia pili le siksengi. Yeah. Ava noa ia I passport New Zealand e mawhai ai na o na travel fui lele. Iyo, whiwa I whaatasi matulanga. Walanga o ngai o kakak Samoa. Ele o koe makiva lau I kupi. O le ke leo ngā ruenga ka operese visa. Fatu e whiwa I ai. E se maina kai mire sa ka wenga senge a wori ia mea. O makikiva. Nea la ua. But anyway, stato whilo ia I wha moe ia vasa fau. E kasi ale mele o mankuangi. O le okalangongi e Amerika. E ho foila le vaian malo descendants. E kula fongo Amerika. Po fea ke iai, a oes kangakango Amerika, e ko kongi ala u taxi Amerika. On mela feila ukala.
A vai ngi le whakangonga le pili le yer ke mingi. A va pe ma faungi usila e ave ese descendants. E a fia ila kanga ka Samoa lai Amerika lai siksingi Amerika. Mai le a fia in a way where ele ese la ko right. A la ko la mawhainga ave ya Amerika. O laua ka ngofingi usila ave ese ma ko right as Samoan. A ma ko ngi ma ko ngofingi usila. What about our tax laws? E ko kongo banks. Paua leo la kungu e fesidia ia banks. I ka ngaka i aku. Are you a American citizens or residents? Eke approve law o eke longa winga e tik fo ila. E li poki fo ila le banki la IRT. IRT e ka ngofia li poki international communities, including America. O le ka ngaka i ngi le kongi la ko la fonga ngi. Ama fo fo ila le issue le descendants. O le la ka ngofingi usila e faaleanga isia ku include ai Samoa i Kongo America. Ese to mai o sunga lo ia li tulanga. Nang wia lo malanga. Tulanga o international law se mavanga fa pene. Or ka ko inga tu inga ma fau nei te tauna ye tatu lo ye sili. E moe mana tu natu manga fanga fai mea. E kara i le fa vai ma le sa o konga o mai ya te tau tanga te samu. Afrika. Vai o lenga ka ko so ko ile mea pick up me ka manon mele ta mingo ya kui pick up mai o ko poli ke o pick up ese me ola mala ai o la stona idei ta fera pap kiu ta runga to o ta runga program fiola yali ko ki ngai viri mai anai wala ver ngai poka ta fera pap kiu le aso to nai nei e fai ri pap kiu masangele Pap ki songa. ia au man pap ki songa wai ri so a ko nga me uma suatu ta fera ai a to ri fo ngol ta pap kiu fa mole misa Io, e ro pap kiu ai fale angore ku fonga runga ka e pres. Tu fa runga. Ia le na to no ta to felo ai. Ia ile aso to nei taia, ta to same place. Ia i nai marua. Eska ko pap kiu. Ia mata to we vai va. Ma fa o mai so mana o ngau te alu ma o i America. Mana tu ala mana o ngai e tu te mai. E lo se manga o ngau ko fo i me ma se mea. Nei se mana o ngau te ala tu yo. Ia, maria tele la fiafi tato felo ai, ia ile aso tae o toi programa o tau te ia e alofa tele mo o tau soifua me manuia. Soifua.